Camere baro bella Camere teo callamo Camere baro bella Camere teo callamo Camere baro bella Camere baro bella Camere teo Tana tira kura tiriyo Tira kurini Tana tira kura tiriba Ni teo callamo Camere baro bella Camere teo bella Jolo uno dujo da penir matini wa take yuma beja madama in my two Kenya wa jwala for chicken bot in wa uno to bet kun ngech ikom yum matin kono wa tie wa dog elog me two which e chole to which ma pola reda now daktari tino bikelo gi ka en mapol magi binano ngo matie daktari matiken wa kan kon bana be wa tama meke panelist bana tie ma kon che gwara wunye loki borgi na la bon balo kar ana be yu a panelist akelo gi yoga studio ka ene wa no wan tiago ner kera yu paro mo tiago ne kere pian yu be yu ma pike tega reda mero peda wa galla yere tol mo ko jolo ma mego madiet jolo mate e tiene ning Jier me ateta en. foi tia gier en mer dak pe la ne la mer Christian tie ka en mer Caesar public tie ma come che dakta Alfred Bana be tie ken ka en ya parles mu kana po tie yo ke te ka bieno ke wane lo dir pe ole gi gala ye but olo to pe ge wan cha ne bene ana jol wono wen yu matin Papoyo. iyo now Pole. ya penir matine watamane omero wa kelo lok en dak ni achiel pian obedo ga kupe ki Sheffield Menstrual Institution joma tiyo gulu kucha che Dr. Alfred Banya indi tiyo tij matek da me kube ki jumano wek olo to wano kar me chero me rwara ket gi bana makon wabi winyo lok ki borgi en wadwako foche madire i bot en me kube ki juman wek olo to wania ngo mati on ground madake lok me tuo wich ngo mati kelo tuo wich ki ngo magiromo timo ne en kono luto bi winyo ne ki bot daktari madongo matiwo borwa kucha igulu refer hospital mafut piyak wa yabo actually wa mi bori daktar tien bene me jolo luak dujo ke me wiye yub matien kerma e kube kere ke lutit man me der man juma tiyo ke metro station kere ngej man bigi beti kere wa luak obet ke ngeji kom giman. So data waka chake tien ke yagana waneno ngoma tie me achake waka jolien di bag me achake afoy mate Bera poi Jimmy in la do kita jui poi tichi poi the panel members poi joma tian nen wa joma gwak kitia winya ada kamo karangai juano lo kom to wi da tanya go bino kino tete wa chida mo bedo kitami premier bed wan ma wa kanya kerne mier wan yang ketung ping atikana bene ketung ping pajo atikana be ke la pen ke gene lok mogo ma jo mo bedo kan neno wa gunyuru ni jemine lok me tuo wi ki dene dwong kim gang chino wano bedo penye wa wano romo lok kany ento kape wa romo nyut to kita dano ki romo konyo gi kwede chidong pe be eno miyo wa yele da tie dul mani ma luon gulu Sheffield Mental Health Partnership muni ma tie town mani ma luon Sheffield tung Ulaya kany ma gen go ribu chenge ke lutich i ot yat me gulu ma ot yat adir me gulu meneno ni ke jing ti ma doge kum konyo joma ti ke tuo wi eno mi ada na lo kwet ge che gen go chimo go gen pa gramo lo ke no gen dong ge gen ge tie ke dano ma pajo ma ti ga ti pajo ma joni ena ya mier ku tete wa lo ke eno en dong wa kube na ga Bernardo gene u kube ki doctor ario ma tin wa be winyo lo ke bodge en lo ke wen cha ke kumeno tien dano gwak tamani pingo do ke lo kum tuo wi atira ne pien doge no dong eno mi wachi kong doke gina ke mede kwede ke tue mabe
ana poyo. Very matek. Professor Joel Matek on Kelamera Joyce. Foi. No, bako ko meno mabe mada. For Tia Mego, Tia Mego Wani. O tia ti maber foi amor dano duju amor unano zoli weng. Foi Jimmy, foi nano in. Poor down do you more won't do you Yeah, so anane la bombaro kar wachero yupo kati pian wawinyo kira daktari magulu waja kere madaglo metuo wich ken mawinyo Dr. Alfred Banyo gonyo kere pian pere tek ni ol to mer wangeo tuo en maput pe yako o ches manunda kon no pe chango nyo te wak pe no dong dilo no mi dako tek ko chiwe ol to wa mer wawinya eke borge pian gen mati on gran kucha jamo ka tim wan po wangeo winyo piera let ko winyo chiwa to pier te ka chiwa winyo ki borge gen ma tiga nana ge wangene olo to bene yin ma ti wa ko ka che nen kon ngo ma daktari waja ne itiga winyo ne onyo ti nane ko ngaro ma cha ngat en kenyo nane ino kon ma miete pian ker ma gen go tier bene kere jo ma daglo me to wich pe ke chulo piere nene no kare chero kama jamene wang tie daktar kon ge bi wajo wi kor ngoma miete wekla bon balo kar wachiro wunu ken mano daktar gu loko kere ke gulu kuche wa oro la tien ma bunyo o mabe mada mano tema di ben eno chero urwate ke daktar enani e gulu refer hospital la bon balo kare wachiro wunu wa winyo lok ke borgi ati ke gulu refer hospital. Betu twalin macheng jui nerwa itar palu ana jolo in matine kuno an benat matine anati facility me mental health man gulu main referral hospital kamano an ratana tie ki dano matik ngech matut ilok me mental health kuno tini la penti madwong en obegonywa kuno bichao tetwa kwa ilok ma pat ma tie ma loka ke lokom tuo wich mano wan umir wange iniana matine chila penye dudwong eto pier tekne ini beto mot iwinyo nchak ya chakne o kerewe ya gikne ana jolo ina niana matine ana foi matek ba eyo man nyi koni kedong no ngoma ini timo kakany wek dano beno nge in be mera foi an nyao dong Freddy ana ti dakta man nano lokom tuo wich daga tie ariat ma dit jay man nano lokom tuo wich ko male mi Uganda afoy dakta neno lok tie ma duong tutwal ma koni wan wabinginyo ye ki kakany dakta wan wawinyo ka eni lok me tuo wich eni tuo wich ko beru gena ngo kidong no mir ko ma bettinge ji ye ine rom gonyo wani ning dakta be foi tar palu ena mera lore le me pajo wek dan wa go nyang mabe kage wachi tuo wich te lokene ti tuo mapol kare nyweno kera dam watiyo kere dok lako kera dam watiyo kere weko alaka beru tie ikit ma wana winyo kere chwinywa ikit ma wan watamo kere ikit ma wan watime kere ka wati ken luak gido ikit ma wan wat wa beru kere gi dano so jima ngwen eni no lakero no tich wa chako poko gi pa dano mo kene eno ne wa wata tamane ngat mone nan chalo tuo wich tie ka puer wow okay dakta manyore no wek in non kong e chak manyore no papata ngat eno ma wuno neno ni tiki tuo wich eni no pat ki kita no dano mo mero bet normal no tike yen pol kare ka ngara ge wayne tie makome yot dok ma wiye tika tich mabe watte gi dano mo kene no ti mabe meno mi achel mi ari o keta en winyo kere chwinye cha mo kene wange chale dana chwinye rom beru yom chwinye rom beru ka chwe ento en ni po miero ubed matut to twel mono bale wat pa yen ge dano mo kene gidon keta ngat mone time kere la bolle ka ngat ma tika char ka fuidi wo kon dano gi wana ngeni dano furu deko te lokene eno poko
kita dano umiero kwo kede so te lo ke pol kare tuo wich gina timo ene kita dano mani kwo kede lak poke o dake beru lung tuke pa ngoma jo mu kene ni tiga timone ena wa watame no eni wiye dong adame pe titich mabe no dong titich lung tuke okay be to al doctor man ko ni ki cha penyo gwa ke waini a tuo wich eni kono bieno ni ning ikom dano mane enoni ngoma kelo tuo wich mera tuo wich gena kelo dwong matin ne be kani waloga ye potum gen mina machiel makelo tuo wich ena ye wana tigi gena walwoni remo mete kwaro eno ne tie kinywale gi dana nywala ena wego la tien mane gweni la tien pe cheli wane pe cheli miene bar chel gi kwaro ne eni remo mete kwaro pe remo mane en mamole kom wani eno ni gen mi achiel kai nan gang ma tuo wich ti ye pol kare tie nyo jo mo kane mage bergi gum marach ki no jimi eno ni endo watiro nge kwome kare ni gena dong te kelo tuo wich matek piro ngen mo ati kar gi ye kare ni achiel ena ye lokom tuo mo chalo kwiri tuo jonyo pol kare ena ye nywena wi dano matek to twal ena weka dano chako biro gi tuo wich meno mi achiel mi ario ka waneno wanoni ji mo ma wan watime ken pachi mo atiyo kere chalo kon chalo tamugo to twale jai gi kon kineno bulu wa mi ken yo di street inone gitiyo gi jimi eni matek to twal jimi eni ti jimi mapol kare gi nywena wi dano matek adada ka wabino de ko mal mi Uganda kan bena mer pe wa wil wa kero wunu loka lara ngom yen lara ngom kele lweny matut lweny eni madano lweny gi panga gi tong cha mu kene weko jo mu kene ret magono kelo pero mi tuo wi matek adada kidong jo mu kene manoge mai ngom gyo pieno ka beru mo pe mu miero chet ye tam cha ka bir matut ci kele tuo tam pien tuo tam ti ken tuo wi inu ni tie ji mu kene matika time kan gidong cha mu kene pe gumarach nywal mu kene e kare mi nywal ci lu pieno mu kene no pero beru tie mu kene la tien arember matek la tien olo ci dong ko karbe no dong pero tie nyo nywal mu mage nywal ken yo pe ke nywal ge oriat ino la tien karo ci no kony ma matiti pe ci cha mu kene yo ko wiye nywena dam en ine ye kira dan cha ko bieno kere gi tuo wi yo ne pol to twal gi dong mi agikene ena ya wano mi yo a wano mi guri duan ta ka ini nana mot wano ne ano duju boda gi dong motaka mugo madano woro kere ken pen ci ka accident no nge cha mu kene kiria kila wane ko madam ena wano eni ene wa jo mu kene dong kita wigi tiyo kere kira dam gi tiyo kere cha la ko lung ture kira na ni na lo ko ni ine cha mu kene kita tuo wi bieno kere di pol to twal bat ene wiye gi gen madong duong to twal ga kele tuo wi apoya ya dakta ange wano biloko food matut chochoke itika wachne mano tima ber twal pien tika goy wiye neno mo olo chochoke wan wabit bieno chiwa beru mer chiwa nyamo matut wek dano nyango kuje ana mera penyin dakta piani chamo ken ki wayni gwo nyo tu wichi medong ber mere jas mere tu wichi kan keje no iye beti onweke mapapat mano ke way ko tu wichi en man apoe tuo wich kai wayni tuo wich ober way tuo mo kanani tuo mo kane tie tuo makara liva chiel tuo wich bana duong ma pelare way wa kwan petum ento amera mi man mano kawa bieno kanyi ken pachi wa bodano wa ene wa no yen tuo wich tie tu wich mo madon matego kabisa kai neno chali dio kacha ken town kamugo mano ka we do ki noni dano mo kane be tie gi beri ngar we do ke ene tuo wich matego to twal eno tuo wich matie maduong to twale ken pachi ena ye mi achiel tuo tam ena ye wero na ni na way ni cha mu kane no ki kwanyo ngom gi chi tam cha ka bieno matut nyo dano gi mono to tam cha ko bieno matut eni tuo tam nyo ge luoni tuo chwiny eno ni aye tuo maduong kabisa ka wanene ko mane mi Uganda ene ye tuo maduong lo to twale kar ma wana beri ye lweny dano no ge mako jogi mu kane ge nego ma enen mu kane ge dio en yo nere jo kane ge dio gi mi kwo gi lu nyure ne wana nyo miene mi buru ko yo mi buru ki jimi eni pe be to twal ge gena dano mi ronen eno ni geno kere tuo tam matek so tuo mi na machiel ene tuo tam mi ario ena ye tuo ajiji pol kare bieno
kai nen dano kar ge jim go maraju jim no miro dana po nen chalo kar chama no ge nego dano ka wang ngaro moni accident mutaka poro nyo mutaka goe dano mano initi neno ne ino ni kila jiji ubiri ken tuo wich tuo ma weko wi ber ka po ngomu time e ke chamu time e keto time kere chi weko nywana wi ngat mani weko pe neno mabe jim ma pol time meno mi ario mi adek ka waneno wakaro bene ken tuo wich ena ye tuo chimo tuo lele tuo kweng meno tuo dero meno kare luongo ke madwa ta ino ni pole yelo do teno chake chon pe yelo teno kan ba chake chon kar meno la teno ko tiri en we no lo teno jakke la biuno ki konye kumgi nyano bena damgi odong chamu kene ino ni kapege no kon ayela chako bir matek ikar mi anyimi kwoge ini bena ti ken tuo wich matie gidong tuo wich moti madon ma we ko ngaro mani winyo dwan bir ko lokene ken wan neno gi ni junyo lunyo bonge kumeo woro do dok inu ni ti bene ken tuo wich kitong amiaro pagit lok eni la bon loke kom tuo wich ma bien kala dugi meti ki kon ki yeri maraju eni tiga dugu duong to twal kay nana unit kan no pol dana magi gengo gi vitana to twale kom bulu inu ni juni eni ni ana gi bien gi tuo wich ma bien kala dugi me kon ni ta maraju ken kon miet gere dana wachi miet ento kaw o limit mo dong kelo pera ye Chalo ruenyo niango. Ruenyo niango. Nyuano kera dam piu kero. Chi weko dong kuni chako lakero. Kita nakanin ana wajini ki kome. Nyere ni kado o level eni. Pien kuno lakero par gi pa jomu kani mi ken pachini. Kinano yendong no pero tie ene weko gi kelo yen kany. Igini ye wie kwa tuo wich ma duong kabisa. Paro mo tiago na tien. But ene ye wie ke neno mori kany tuo wich maduong ma wana neno kany. Yes. Be Dr. Pian Kony man ene wan watiga mero niang lok ma pier tek to twal botwa. Inu wajo ni wajo kwa yo ma papat kwa tuo ni ma pat mukene wajo piman en man makitiyu kere ki chalo kon ki onyo yat wano chamu kene kwa konyo jemo ko make mar chalo jaye gile enene I compassion mi achiel me cases ma wono tikere ka kany men madong dit lo botu ka kany kani wanen in terms of percentage chua noni akaro joari ke ken ene gi tell you mina machiel ene tuo tam tiga biono petien lok manaka ni kwano loka lara ngom loka tuo loka koko mi ot ji maduong inu ni ene ye pe kelo tuo tam matut chike neno mari noni kani wanene kin mon to twale magi kelo gi kany pole pasen marom ben piara bi kel kolo no ubedo to twale tuo tam ento ka wadok bot bulu pol kar gi cho inone pasen maduong makaro piara bi kin jo magi kelo gi kany inone loka kon gi tik ki jimi mai raju yedi maraju chalo jai gi tamo kenani so tie iario eno pole mabiano kanji magi gangi bi tana ino kon ki jai ena iti matek girong lobo gi tuo tam juma rio ini ena juma tek girong tuo mo madon tuo wij mo makoba to twale chalo reo mete kwaro ino ne ayeti ken jima dek ma medo pasen wero owe mi achili kom jo magi gengo gi kanyi lok ma met to twal Dr. Anamar lok ma ini lo to twale iguru kom lok mukeneo maono mir ana peny bene in pikombede enini mukene no de chako ichama ini tiga tieto gana ngo mo bedo tuo wich Dr. iwacho ni tuo wich cham mukene kope ki manoti remo gwakonyo te kwaro no kwar moni ubino kere peny tiyo mama pat ma gwakonyo tuoli ini gwak kacheni kope ramo kope kere kamo mera amiara ajing chwin dano ne kada kwa dugi tuo wich chi noni tuo wich dok pe kopo ritual chale yu mukana chale tuo jonyogi gi tuo mukana chale malaria ka ubeo kai ngat moni matiki kwidi malaria dok kope kamukene be pa tuo wich dok tiene pe kope yu makumeno gina tuo wich kope gi ena tutwala chiel remo mete kwaro
ka inen ti dole moni ci pol kare ngat mo ke kan ma nywale gi kaka enone romo bedo gi tuo wich piano dong remo mete kwar ni tie do kaka eni gana gi luoni jin no tie kaka enone ci remo mete kwar ene wa ngat moni ka kare biru ker to twal gi en menongo tuo wich ento kobo jale yomoni ka guru la wara nya guru mera eni nya guru ien nyo la mati kar gi duga chala dukume tuo lili nyo tuo chimo pe kobe komi be pa tuo wich eno ene wa wajio chindani pol kare ka ngaro mo tie matika jake pe ring tere konye imie kon pien pe kobe la endo pole kobe romete paro ma romete kwaro wa nywale gi nywale wa kira nywale wo pere bana gi po aroma do ne po aber gi control ie wa nywale gi nywale wa no rong ti komwa ayo be inge penyo man pien ni wang dawa ka chao kene kai no dan mu por ka magi wai pe dok yu wie dugi komi chino wa beru luo to twal kidong dakta angeni iwaj meni gene pe kobo kit enoni mano gwa gudu ngarmo nyo gwa la ngo ge enoni pa dakta ingeo chamo kene angeni chamo kene wa kese beno bino botu ka kany ma gwa ko nyoki bino chi ini penyi wachi ngomo timo mano in chalu wono timo kwed ma mego daktari eto bi kibi wachi ube ni ngari ini ki bala kese enoni no tie ka kany kese ma put pe wa chiaro ma bo wa kel dakta ko o konyo ko ka je wa kam ka romer ne ma put pe no ba chiaro ma bo wa bi winyo gene parna o ya gire pian geno chiaro ma to fonyi no chiaro guru kamo kanya oloto ketbet pe meroniang lo ma to which oloto tin wang ma ibir gi ngej mo oloto now data alfred kan again ini winyo lo pada ken matiaro kere ken matuo ini nya kere ken pe nyo ken machare kere nyo jomati kere gi nyuru le nyura ngo ko ito win mo kanon chagwa madakta no po wayo mero ne katie bene meto now panelists in mer meti kere katie nen ngejiti ka mo mero ne bolwak bana en tie kanywa tam kelwak kwen nene iwajo ngoma tie Dr. Alfred Julie gone. Diana Poyo. Dr. Alfred uchano ketuo i kore mabe mada mar bene leba chodi ne pian ingeyo leb tuo terna ke leba choli tekara ano mio amaro kita ano tero pere wego bene ke programa koman wego wa ponye kit meluongo kit tuo mogo ke terna ke dana ana Poyo mada eno tero kwai tuo wicha dwong mana mero tet wachune medune iwi ma eno waju aye pien ngari mana chieli program mokar chabeto karni upenyo pigene autism pange kita kiluongo kwere kigene kileba chuli ento tuo ni en tuo ma wego in ngari moni ni no teho no teki me lo ke dano tek bene bedu bene kin dano no pe maro kaka madero cheng nyo ta tie ye ikana panian ka ngeyo jo mogo mano ke tamo ni ke neno ni maro bedi otto twal kono ngadi kana otte mogo no tie en ke tuo makumeno ci dana kumeno i lobulaya kan pe ke mete ke luongi tuo wi ke luongo mere ni dano matik ke tapat ento enone porte dul patuo ma en dakta wachi tuo ma ke gine manonge ki i remute kwaro amaro en loke en pian jeans anno pange ke meluone ke gine ke leba choli ento en uter mabe mada ni mano gine tuo ma kobe ki i remute kwaro per remu magine ma mola kumwani ento remu mano ke nyuali kwede eno ni ada pian eno ne yelo widano kar mo kane lo bera winyene lo tino ma ke gwero ge miyo ke tuo ni eno ni chake kumge ento tuo ni eno pe chake pigine pe gwe
chaka tirane no piano in gine kinyuali no tie gine iremu te kwaro dano makumeno bene peterni no wie obale inoni jomogo mat pien kit kwe tuo me autism dwong mukane no kelo rieko ikum ngarimoni inoni romo neno gimoro chi wie poro ye mabe me ka chako goyo ne goyo chali wai kamera yo gine kamera yo maho endo karo kene bene kelo dok peko ni ngati eno iwitino ne no kit kwan pe piano pe romo keto chunye kwan kit kwan dok gine doko tek ire ento no ti jemi moni ma en maro dok ka maro gi moni nyi maro ne mada nyomogo no ni ka chako log gi moni tiro gine ke wai repeating tiro wachu loke eno tere ki tere nyo ka chako kitim me moni chalu yenge kuman tiro yenge ro naha nyo ka chako wor ka moni dugu chikwa tuo ni eno tie gine tie dwong gane bene gwak tung bot bot wa kuja bene tie ana awaje ene atero ene pien ngar mon bi penyo bene pi gimoni ma Dr. Julu o inventing and tie ki la pim kita dam tiu kwede ki kita tiu kwede ruate ki gine ki adunu chika tigu gwenye chi machine enu nyuru chi pol kar ka nyuru romo nyutu ni ngati en gwak tie ki gine pe waji men tie ki autism ento wai ni gwak tie ki autism weko dong daktari mu kana dong gichako gine gichako kwedu tere me neno kid me konyo dano ni enu pol machine ni enu kitiga tit kwede eno wacha ni kitiga tit kwede i America piana penye man program ni pe yao chake iko tem tieto pian neni loke eno chake pilok me gine me invention panyang mukene ma aromo titi wutie moni ma kiluoni bipolar tuo win ma iluoni bipolar meno no ngari moni kar mukene neno chunye yo madada ma mere tamni ene gine ene dano ma dit tiro kitano etie kwede kinge gen gine tie kede kinge madwong no chunye yom logo yor chinge ni na rio dek inoni dok no gine loke eno rwenyo no dok tie ki chwin tie ki pemero beri kindano kana chitigo loke kumeno eno ni ake wachi ngarimo mano tie ki kirario eno me luoni bipolar eno ni bene pole kinywalo ki dana nywala pe kobo bipolar eno tek chango ne bene tek bene pe kita ki wani la change pere omieri nge kid me gwako ngati eno chalo bene en autism ma terni la change pe ento no mieri nge pingo ngari moni time kumeno ki gina ngo makelo kita en time kwede kumeno we dako gine we medu in mieri nge kid me gwako gine me gwako ngati eno ni me agiki ngari moni aneno keri chat ni gine depression brings mental health depression and gino terdo wai tuo kake dwoko keleba chuli me konyo ko ngati enu Dr. Freddy wajo ni enu tuo tam depression tuo tam matut nyo tuo chwe chwin en autism ki tuo mukene ma wajo ni no ikine bene depression tie ye eno mi tuo wipe gine kwe ne dwong dok bene kin gurube je ma eno tier weng romo neno ne tuo mone ne tie ento no okwako gina ki wajo ni symptoms la nyute madua ta mano ruate nyo nywene ento no
kita nyute kwede madira ya don kitemo gina kitemo chano na kiluoni and the bipolar and again and the autism ke je mo kuma papat kumeno panyanka enuni umedu wi jem weka nen ka gimomo kana tie gimo kana ma romo medu ne kidong ma en wajo ni tua gigi ing'eyo gima kiwacho ni post traumatic stress syndrome ano pa ng'eyo ento nen chalo tua gigi ma en wacho ni en gina wan wacho kanyi tuo ni post traumatic stress syndrome maka in ng'ar moni beda neno je mutime maraju ilweny king'ogi mogo idiwo ka nino iponi toko no itami tie dog gine idog lweny magini enu per lweny gine per lweny wi tuo chimu unu ng'eyo enu ni gine tuo ma dhano jake kwede. I think that is epilepsy. So enu ni aye wiye ma wai ka atem medo ke alok tam ikumgi kwedu apoyo. Very tall, doctor. Pian kay nanoma ikin penkucha ikar mayam no one jum ke puru do we explain gam kan chalo yani ka wona che le ten money bero mar bero ken tim nga routine nga routine yele ichar mo ge rago wa no kel you know well no aggravating la ten ene che la ten wa cha rimuron kon non chen wa che no men again but pin ngi bero pe dano ma ken pe men pe mio phone bo dano get gam ken man now ken mo a tio bot jomo kan ge luo ge tio ge joma take a mental disorder man ken me wa ke ne most like and ma put and data wa pere PTSD but and magen wala ke gen wala ne autism Autism. yeah so dano makin man jumo kay tie ma kirwa ke riya ko beda ko kar ka men ko per riyak man men no mo en riyak ma da ko kar chan ye ma be tis ke da ra ken ni riyak ma o kwano beno timo gam ke ba eno ke wai ni o kwan cha wani o kare dishwasher wai ni pe ramo timo ne just simple thing ma ineni ngar ma ka mer tim gen wai ni pe ramo timo ne eno gimana ma ini mi cha math problem nga ne solve this math problem nga gen ngolo mera in wai ni ne chalo kar ma ge inferno antikono but kidan e taken thing do tinu kan ne ra no or kwana chelo mo ka pe ben no ge no ti akaro wala tini pe kar fina kar pe ke no ka kwen na ye o potential te kwen ne but one ko era tini kono yo ta kono nga ki lo le mo kan no we popore so jama ken man wa be kelo dana nian mabe manda so ati neno mera Alfred don't wait out benonda but pebala and kon ka dugu che again and me take and teach ngalo tena chole ka gana kitio di wog di chen egero amar gen but panles ka chen nen etiga mer mo kom ngoma video tiga chere ye nen e mera opian en be ka wa pon wi o tien ma be wa nen ken man phone in chiger kere so yeah professor med man na che wa dak wa nen ken ma dak ta gam la pen mo kana kere ke gulu kucha ana tamu ni ana muko kwa mamiro po Frida de da pi ketma eno kero pere yo maleng ki lebma uchwin wadu kan madongo biro wa ni leba chiri wado pe bedu twati miro po Frida pi lebma uchwin ma eno kero ma enini wa dano nyango lebon kid le bon ke di paramo anatomni Alfredo made we mu kanani anda mera chiel to terbene pi bipolar don chido atamni enni pa gena ana medo genareo ma chiel enani mai kom kare ni bene wan watigi kitni ye mogo
dini mugu ma indi nano tie ma chao kene no di nano ni tuo wich benong tie ci dong kom karin bene gitika categorizing ni eno ni bedong tuo wich chalo ini poi mwaka ilibario dan mo kano no do bil ni pindo begeko dan chako charo jemi ki no dong charo dong ni mirundo burdo ot lega kiken wanga pindo gek ci dong inge bene no dong pinye dong bene pegek ci kamu kene bene chalo i kare chane rukungiri unu winyo kanungu un bero winyo jo kene timanu gitwe wigi o manu gitimere lega don ke kan si don kitgen egine ko chwalo kar mapol enoni bedon ikom karan gitika wachi enoni bedon tima chalo tuo wich kidong ma gire enani tuo wich mo kene bene tie machalo luoro mono luoni anxiety luoro mogo mano biro matek manu cha duri chwinyi tika poro mabene pengeo ngo manu tika time pengeo pingo chwinyi no tika poro no itigi luor matek chano pengeo pingo chi ki luor enini ko chwalo kare mapolo chweli gwak chabera cheri chabera rio kulo chino dong eno ni bene rom bedo tuo chi dong eno ni miero in bene ichak yenyo yo meno kony gi bod daktar anatamni ikin kwai tuo wich anatamni enamledo enoni mana otherwise opoi tutwala foi Alfred opoi Freddy moker mabeje atawni dong mier po wanywen dong message pa Freddy di opoi Editor, angene Dr. Freddy odong mar puyo mere ke wache wa mapole. Yen mati wa kenyo ka chenen ngo magi daktar te wa ne ka enne. Tie chok nyongat keri na ti teme kom yeno nyo ti teme kom ngat ma chok ngat yen na ino yo me konyen. Jo ga ti ma put konye. Ka chenen e beri lingo bene ka do da rajo kone. Itam ne jigo pe mini ngej ma mini ka intar paluone toale nene I chero bo daktar wa me ikwero. Wek do ka chero no kon wek no kon ma meta ko wachiro America wini ngo ma Dr. Freddy ulo bene wek wo America wini yo mate pe ko be kenyo no ne kai nene ti Africa nyo bo del chol to twale bot wa kan bara chuli kes eno ne pe loyo pol kar wan ka wati kwere tu wa penyo la peny maduong piano wa miero nyang kita chake kere gido ngo ma gen tamane ukedo gen eni chi pol kare winyo la gamma ti enani la tiene no ti mabe eno chake ma wae ne obino ting ma wae ne otingo biele nge loko chake kenyo te loko no gi chwingi gi ngene wae eno obino gi gen mo cho die kum la tiene eno pol kare wa konyo gi men yang ni gin eno no dong tie bieno pa wae ndo rwata gi ketan mier kera dong tuo chake kere eno no peko ni dong tie nyogi no kele peko eno beru malaria chamu yire la tiene kar mo karangej bieno pa wae eni po nen chalo gena raj bien wae be mo bieno tieno tiano maduong chido gen wengi tigi gene peke ena yiwa konyo gi men yang kenyo bad la jimi eni tie bien keta wan Acholi wa tiaro kere tian tuo tie bari Acholi tuo mo ke ken ma bieno pe bieno nono ore geno mo no time tiene wango beru tie tiene wango beru tie aida nyo ngar mani pe yiro ma be mi gi gollo ko no ke yobe nyo ngar mani mo bieno gang kenyi miek mani mo bieno utimo gi mo ci pol kar ticho ma diet kan ene tie me konyo gi me niang kom ngo gi ko mo time we ka tuo eno bieno we ka go dake wachani po bale to twal yes Doctor angeni cases ini duande da botu ma payot twal bena cham kene wonu tego ni ninka loke eno bieno piana ngi pol megu is kauna lemona wachi is more of professional field mano mir wonu keme kere chicha ne gwak loke ene bene gwak luo ko cher winya nyiga chela rio mo yes o mara gene tie pian cha mo kene ka geno bieno kan gi moko tam gi oni ada ngat mo kere tuo eni ubero ngat chari chika wano wan wanano bene kere ka wano ni ti tek to twal chi wano wadi mo kene en wel yar yat kan pol kar wana luo wari beru tie weke ka lok ma kere ni tie chi gi ber ka chiel wa konyo bene
gena mono bani family therapy obedo chalo family chiki chako lok ki neno kita tikere tongan ma chalo daktar ticha bedo tie mi tetegi mi gin eni kita bieno kere kuman dok kita chake kere cha mu kene yibe kuman pien ngar me rom bedo gi en remo mete kwar man na ne wajni ikume but ni ana chiel man manyo char mar konyo ku char go lwenye gi kamo ene tu be chaka kere manyere ni ka ya chwele obe nano ngat cha ma gero lwenye gin kere ni ana yo kere tu chi ticha tie mi pero ticha wan daktari tie mi pero ki jowa mi niang ni okay gine ti kuman en wa luo dano ti mu kana cha mu kana tek ma wa char wa bot lu funye dini nyolo tela mi te kwaro wek bene go konywa gi tero gi joni wek no go niang ngo gi kome mo time dok kita gi chobo kere wek wat chani pien gena pier tek wana mer wat chani mer po bale kom no de pien de gamo kamo ma no mer ana mer penyi di gwa konyo tiyo gwa ke kwar gini chibene wachi chao kene ukupe kedgi etro gwa ber ter ke chele peber ter pien jo enone magi biono itero gi lok mabe chiki kwar nyango pege dwong to 12 and exceptional cases mo mati unique achil madonge kwar nyango completely and juni ini ana ye wa yenyo yo but ludiro gamente mugo gidong lutela miken gang gidong lutela mite kwar gidotela dini chiwa neno yo mabe mi chubone eno ya yo mbe mi wa ne pol kar ka watero yo enoni wa chubo loko weng mabe pa no mo ngai wa ni kwar tum. Yes, ikin lok ma no ana yubu ikin la pen ma ana yubu bori no achieli kiene bene tio no tie ni gwa konyo tuoli ini mako dan weng maroma keje mako dan pat chi ikin lok mo kene man nendong awinyi temo gamo kamo kene ma iber ka wacho ni gine enni chamo kene pole mo no remo chi kope mono eni mo no dogang money no cases ene tuoni no tie kidong chamo kene endong gwa konyo tiki yat e gu ngage enani atamani ka kenyo dong an pa be penye piende gam fole le apo to twal inge miera fo yen pien pe yot twal kwanyo kar ni bene me jallo chawa ma eni me miu inge weekend bene ka ini miu kar ka ba eni ngar mon miero fo twal piene no en chawa kene tij ma won bero ching baraja pa wa cha biji no don weekend mi wonu ti kere mit pajo mogo mano ti manana ya fo twal tu wichi ini gwaonyo tu wichi ini ma gwaonyo lo tieno ke ken bulu ke ken nyo jo mandong gwa ma go cher chale lo tieni ini ke ken keje apwe watie ge karana ni ana wai no duong kwai ne duong kabisa eno tie mu kene pe ma ko group money tie mu kene ma ko weng na kanien ma ti lo ka wai ni tie mu kene to twale chaka gulu tieno chaka mano ngaro mani tiri to twale juman mano ge nywale ge remo ge takwaro eni ena emi achele tuo chimo nyo tuo le tuo dero mano kara ge luo kare ya chuli kan wakati mi nya deke weng inu ni pol kare chake mano la tien tiri tieno mo ge nywale ge bere cha biara rio ke ken ko chiki chaka jake pol kare inu ni bino chwan eni tuo chimo ki eni pole makalo tieno ke ken lu diro kage biege no tuo eni pol kar gi no iji mo ma pedwong to twal gi no nyu ka jumu no wano mi wi ene gero mo no tuo eni nyima dong ko do nyumo ge ke ya chuli kan gi waje ko meno cha ko ina ye cha mu ka gero mo no tuo ma cha chal cha tuo chimo eno pe tuo chimo pole ma ka lo tena gidan wati ki tuo wi mu kane ma ka gi leba chuli nyinge mada pere itielo tiano mu kene ka wana ner ma no ni ge nywale ge ma chel ma rio ma der ma ngwen paran waloke bere bene kene pe lok ge tiano mu kene tu ko ne be tu ko kene ki no mu kay gitar aria ge ke timo person ge ya leve kan wene te leve ye eno no pete leve eni don tu wi bien we ko pe ge loko ma twale ko ge pe ge loko dok bene ke ko ge lo tiano mu kene bere ma pat eni ma ka lo tiano ke ken to enu ni tuo paluteno gidong tie tuo mu kene ma kayini nena mari no mu akapala tenti chiaro malo ento gien mala tenti ka timone pe pora ge gien ma luteno mi maka eni mero tem
kelo latin me mwaka abich angini no ramo tuko ramo la kabe mi chero to kelo war chero tim no latin mwaka bi nori tim gen latin mwaka achiel ni latin me dua bu ngwano mi tim inu ni pol kare kweni mental retardation nyo intellectual disability munyere kita dam tiga dong kere adamu dongo pin kero pa dam dongo pin kome tiga dong yordul kome di mwaka ne ti chero yor iguni pol kare tuo ma makalo tiano ke ken kawa chere kon bulu inone bulu piano dongo o kamoma nge bulu mar temo jimi ci gen pol kare en temo yeri kon mugo yeri mo matigi kui manaka ni na loko yeni weko kere igiru twal mi chako no tuo wich madugu chala dugi me kon inyo ko mugo mano tek ikin pachi tuo tam eni bana tiyo bieno ken bulu kay oy karme bulu pole tuo enuni ene tinyo tuo wich ma bieno chala dugi me tuo chala tuo jonyoge piene kar ini nge bulu no kom gi yil ki temo jima pol ci chamu kan gi no tuo ci gi no ron tuo wich kada wa bini kom joma don par gi jumu teki fore eni don tuo wich maduong tuo wich mo kay manaka ni na loko ye chala joma na beru ne ngar wiu du ki winyo dwan ki warlu dok chamu kay no giti lok ken gi eni pole mo kay chake kar me bulu ki dong mete chara jim eni pe giek pien eni tuo wich madong diet to twal pe chang pol kare yeri mo wa mie me konyo gi wak ku bet ole ku functioning ni ku bet ku tim jim mo tiano community bat pe chang chi eno ni chake pole kar me bulu ki dong tuo tam ena ajiji maka weng to twale ko chaka lo tene maka beach dak da nyim ajiji maka eni weng ka wa bino de kom jo mu ti watigi tuo tiyo mo bare dementia eni tie chi no dano mani muti chamu kana wiye chaka wile wagelo tiano ne ti chaka penye la tiana ko in ko yana ngai wa wana kan mamani ti kwana ino wanyingo rwenyu pian ki pergi peko ikin ma wi gu mior po kede memory ki bergi peko kenya ki niang jimi so lu dero ene pol kare kai ter ki kamo ko gi beru tek ki no la dir chamu kan musei ka du ka mo inero karga kara ki chaka pe we musei ro ngoma ra kiretien dong tuo chaka eni tuo tio mo waluone dementia eni pole chaka maka piara bij wi bij ka dong maka manak uchara kere da nyim ki pole ngene tek ki dano ki no jomu kano ti goe wugia goe pin we ni le nywa ko mo mare ene ti yili wie eno no kara tuo yido chake igene ti ken wie tuo wich mamako jo group ma pol en ma kwano ni okay. America peny kong piani chamu kene waneno ka udok lok me wil wichi chamu kene en wa bulu mogo manoko beru kati kiyat nyogwa kon ruwa maracho twal en wil wich mogo magwa ko nyobe bieno machalo aduki me tikiyat enu madong kelo tuo wichi enu ni bene waramo kerne dul me dementia en man tuo man me wil wichi ka neno wil wich pol kare bieno gi kwai tuo adek mine machil wil wich bieno matek ka ngara tege tuo tam pien cha wegno tika pa ma tuot nyo jomo kana wige wilo pe cham beri wei tamane yengo eno kare no gino pe chamo gino mo ke ken gino ka okar gi mo pol kare lu tuo ma bieno kanyi winyo gi loko jima pol dakta anda ruinyo jima pol akano gini ka mwana ayenyo don kwe wiyo wil pien tigi tuo tam tuo mina machil makelo wil wich matek ena ye tuo tam mina mario ena ye tuo tiyo dementia meno kelo wil wich matek kidong mi adeke joman matiyo gi kon gita yeri mugo marajo matigi kui joni eni bana kako tiyo kere kare malaj pol kare geno be chako time ena ye wil wich chake matek adada pole gen gi bergi jimari to twale jimatiyo gi kon twale bergi jimari wil wich matek gi dong kon balo kirme kwo geo talo kwo dako gi la cho ki no lwen chake kenyo chwap no la cho chaka bia ko dako ni chalo tia wor ka mo yenen kai tikany jimene dong petiyo to twale lwen chwap eno no ko ayo balo gen eni gi dong wil wich matek adada pol kare winyi ni wala gi be mini report ni gino mono time ki dong wie bana pepo mo time
kera la wogi kele kere en gang pengeyo gimo e ken pien kon no do charo nyueno kera dam tiyo kere nyueno en part cha mo miro memory kera wi dano po kere miro betie tino lakke so jima dek tu adek ni ene biono gi wil wi mateka de da okay apenyo man ba doctor pien ni nino mo la tena wo ma te tere bi mar jayo chi dok gena bere gang wiye po wil ki gang ento mo neno wono beru chale como mera eneni chako neno chue ndaka tiga neni chala ngida i obina wakwano kachel sidong wana do tu tio mera wiyo bayo kio tu chur chuan juyu mo makanye bepe yes ene chamu kare wa po wakaro aramo kare po ofere level mituo ento pien inyo effect pa jai tek kabisa jai en maka yu ki chel koman adukine miero beri koma pe mwaka rio chik pol kar kai nen ngatu maro ichawa enuni tik pa dam weng loke kuman loke olung tuke ikito no wien jui tiyo kere jui so manyer mayano bino ni kita piana dama miero nen gi money chi ungi i matur che wachini eni kamera chao eno mege pe nana che no wa eni obi eno wala penyi no bino chwat ti dong yiri nana no pa dong tie chwat yes doctor kadang wa peny bene kong tuoni ini mana chang la penyi ni be kabisa da kamera jo wa gon kunyang ma be do ku win ma be anna kanina waya poko tu wicho ya rio tie tu wich ma don mo kar ma don mo wend psychosis me no le ma dit kan wana tiyo kere eno ini tu wich ma don kabisa ma pol gi bino chalo aduki me chare mo mete kwar ngene pagi chang ento gina piere tek ena yeni kony mi tu wich tie wana tege yat watigi ji mo kana ma pat gi yat chalo nywako tam level ma malo inu e jom ji ma konyo weko kerno ngara tigi tuwi ma don chama pe changi biro gi kero mi no kony mi kwo ma be iken pachi wa i community chalo dano mo kene ni ento watigi tuwi mo kene ma chango bono yara yini eno gena time pol kare jo wa gi gale piana ne ana wachini ya Acholi tuwo mo ke ken tiana tie kong en yenyo tiana cha en bale chawa cha mo kene kana dano bino kan no mo kanu ber dua bichel bien kong bara jwa ber dua dere yo at lega charo ber cha bera dere ineno no we kergi rikere so mi o kanyi we ka tijo be dugo tek en pol kare wa konyo wa yele ni wa kony we go chang en to wi ma pole ye chang en ma nok ke mone ni en pe chang gena wa timo en ye ji mu ma rejo cha ma bino kere ni cha la nyut mu ma rejo twal ma weko ngat ini kuone lakero ki chalo jomo kenene ena ye wa konyo gi yeri mo atikere ki nywako tam ki bene gi char gi bir ma be iken pachi gen mara mo gi gone gi gen gi la penye ene ni kony mi tuo wich mo ke ken tie dong pier tek ki jowa mi neno ne ki maro ariat ki tiyo ka chel gi daktari pien ka ini bieno kan ana mi yat wana mi yat makanyi ina ka chera kuni chera te chop chera kwenye chop makech kabisa ni bene no mo betio bebe nyang mene matika ti me kwa makanyi ke en yat cha te la buri ma ini chera marne ina gen pol kar mo yile metero na gi jowa wa no go nyang kai ma ariat kong no ma ariat kai nen yat en pe ka kwenye wano tiki yiri ma pol wana jo ma be me kwenye la tuo be doctor mano tian lokni yat tie okay doctor kanika pen pian mandong bene no pier tek bod dano matiga neno wako bidi ni ikom cases ma wondo beri tikere ni chaka gwakonyo pe mwakario mukara angej dong angeo ni wano beri ki tuo maliap tutwal kumal me Uganda kakany ma wa ai lwen kong wieti lwenyo bino go to cercaro je madua ta ber katime o we tuo corona mo ber maracho twal o kere we wel matima tek to twal ko ber enene
kere kani kwanyo mere pi mwaka rio moni en nyo adek en man ma korana bedo tie kere kaka edi cases mado bieno botu chi ochao pasien na dong rama di ki kom joma no gitie ko bir ma fut gwa nyo dong botu la penyo ni tek gitian lok ni in terms of statistics no handok pati better person to me gamane bara amio mere highlight ena ya miar ka chak ma fut pa gamo ni kai neno kata ini kilo kila pen kar me lwen kar me tuo luch manon corona kire mo bini wel jima tego jima dek so kay neno eni inoni gen eni ti ile romi ko wen malo te lo kani tuo wi beti ile malo eno we ko chwa ke gulu district u kategi duya chi le ken no tuo wi romo dano mia dek kay neno wel enoni meno eni jumagu o ariat po ange jumagu chara giti bara jwaka pien po achar wa kwana po ange ngoma tika time kono jumagi chere kanicha po ange ngoma tika time kono cheke neno mare nuni romi ko tika iro malo chan ti matek lo kalara ngom tuo mu kene inoji mi eni weng ti ile tuo wicho malo manyar ka watina eno gumma be ne tieni jo magi bieno kany kani in terms of percentage charon wachini ai ken percent piara bichel mago bieno kany ore ku no kony mabe chiko chako dugo mabe mi kwo mabe chen pachiwa ono percent piara bichel te lo kene ka wanen wanoni ya polgi ka go bieno kany gi no kony chiki chako bir mabe yen mage kelo dana kele kany kano ne ngaro mo ge kelo kany ma inite ko be ribe nano kera ge kelo ke dano kany pe yo to twal ka yina pe ngi kanyi chamu kene dok be pe nene di wo pieni neno kera ge kelo kere pe yot eno kay bieno kay nge chabiara rio chi neno kera wiyo chako pie kere inoni ya daktari tika tich onu watika yele eno wa mede ge waje ge dande bieno wuno weka menta yele wijo beri wigini pegera wile yat ma romo dano wen eno no ini bieno kany pien wana pegi gumi chara mai ingi ot lega nyo bod miano jiri mano gena pie eno okay well betwal wan watika mete kila peny mamekwa kuno eniano matini tar paluo daktar tika tetwa lok ma tutwal ikom lok me tuo wich ma la peny moko ma wan wa yek kere ka kany en tika gam wigio wen ka chele Okay, well, tim kuman. Kerwin waje kere. Warubo ke mio tamunyo kamagen pian loke kawa gor da ma dwong wit wor ke willo kero chake ke nan cham ke no la pentie bot in metu wa kenyo in panolis ba ngti ngama mera. Wa tamolto wa jogo manak chi wa gen wa don ke de ke manak wa o ya gir ma video ende but panolis ka yaf kong de gola boru kan bana wa bana ka rom mera ne onyo kamotie ma tamune ujua chok nget du gola to alu wa no ro ke ramo miyo tambo dano ku je wa men go bet ke nget pen enne gen me awacho wan del cholo long achole go wa kara chole go ke pen jumara bunyu le mate tit kere ne dano pe mero bunyu lo mane ite ki tuo wich nyo ke ngar luone an la po chi boxing cha be cho ke se kit mentality enne anene ol to ben mero but wo jitamie pien dano pe mero winyo lo ene winyo pe mero ki wide lo de kom latino mege pien winyo ne pe met de ngej pe dano pe e kom kiro mero go kel kere lo mane por dano so panlis ka mi tal boro ka cha ro mere mana ko ka cha dugo metia video ene no bene mi otamatie so ngar tigi ma mere mama ini winyo lok pa dakta eno ke dakta waje kere gan kuja yang tiene pa para tie ko wa tam wo win wini me lok pa dakta lok mo beje to twal kita tuo chak ke tuo wi me da chak ne yot dok chak yi mo pa walu ti wer me kwa tie mo ram mere ma biro kene pe ne ram kwerne ki tuo wi pe yang ki pa ku ja ne ni jalo polo mar bero no ko maniera ti anyera ni ki chakon ki wacho bange no ni jwa ada bene
mugu no chak muodo kon wa ngage time ni nin kon wa ka ber pe yo ti balle matwal bang matwal tu balo matwal kala chu wa ne pe ka ke kero tek nu en kitte kwar kira dakta wa ni ti te kwar bu ken no dane yang oberu dan ma ngi chi ka chu lo ber ka ti ki chi ka chu ti dong kar ma dane dong pe dong gini ko pe kom la nya aneng ki wa ma ana ti gang ti ja kita tuo wit bene maka nyira chi ki luoni nyu wa ka ti chal bot wa ki gulu no koy atam wunu winyu abola ki bana jok ma tek na da ma jok ko mbere o maka nyaka ma dong bene kwano ane a winyi ki o ko be kome ti e ne bene bale wi dano ma ka pe ki yubo bene bi bene ko le tuo wi ti ko mbere on chiek me bino birni te kwar pa chuli ko jok nga ki ni mier ki weko chi ka bale bene dano ma pol yene ni chiek te kwar pa chuli ka ki yubo ger ti ngar mo ni bere ma be ine ti e ne bene ti kin tuo wi jok ba way ngare bango jok pa dan mu bawo ba be na da ata unu winyo kan be wa kwer ti ka chuli ba ti mo ti megang jama ne ko wa to toile bot wa ma jok e ni be kar ma wa ti jok e ni da ni en jok ko ti o to lo ko bi re di yo gar ni wala ki bana to do ko ki do ni a o chero do ko nge chero ni o be ro do de ka do to ma da re do ti en ni ti ka chuli jok ka chuli da e kwara chi ko me chi e da do pe ge mer wi ne en to man ma ke buru ye ke re ti e da ti ga ti ke ma dong tuo wi me ti do ba lo da ma dong loy we loy wa te kwar pa chuli ti en e re mi ko ke nen kari ini la kari ini da pa lo ba me nge ti pa lo ba le kita ki choy kere kita mo no kere kita wan wa lego kere kita da no lego kere pe do ga ko che ti bura ni na ti mer ka le ga ke bale bene wi ada do pe mier ki no ken mier do be che ti ken dan ti mo ma ge lo pa ba en to ge du ke pa jo ge ti mo ge na dan mo ken ti mo ba pa ti mo ken do pe gi ye ti ne be mier wan ne mier ki lok ye gina dakta lo ko po to wa po be na gina ini ti ga ti mo ne bo ro ta pa lu be to wan we wa nyang ji me gini wen wan be po nge ngo ma ken ti ko wi ti no wa ti ga nyang kra ju ya wa wan wen lo ti an kwan umedi ki konyo wa po era da ka ko ndok mo tie gwa gam a po u to lo tiene ki joma tika winje ma ko ma ti ana po bere ta mama bere ta pian pier te ko winya tam ke body in por kar pian konyo wan bene me niang lo pa ngaro wi ko yang chare yan donye wi wan no tiano ma te donye wi wan ma bere da wa ol to wa ngeo ngo ma te ma pian kam me ko chu ni hey win lo chine no tiano me chungo le re wai le pe pe cha wi ni lo ko be ke ni che pe te ke cho wi ni lo ke body in por kar mer benat ajole to me joining wan ka en da wa do fo body ma te da pe chero karwate ke Dr. Odong Freddy. Now, panelists, put alte boro ma put pe yak wadak ma tiak video ma tiene pian kau non again ka pe la mer Joyce. Jima foya wun dong du weng foya men wa Dr. Dong Freddy me bino mi nyoro wagin wa pe po jeni weng chero baro men wa benad me no kare me no Dr. Matibot wa gulu kuja ma dealing with long mental health. Wa po into 12 makelo ngat la dear Fred me lock wa. Now ana mere we man knock. Pien topic any PR tech to 12. One machalo lukara actually wakar ke jeme eguni. Jeme rojo ma okelo mental health barwa. Tie kirana ne onano Dr. Fredo tiaro kerni mukene a kiremo pakwaro. Eno tie mukene ma it was imposed on one machalo beri kam gini donc ana tiki man nok man na mer wie ke kani ma chiel ma mer wayne era lok me domestic violence ini man wana I wakosi kom wa ke kan wa nyokom lo word wa nyokom partner wa me wa kom mon wa nyokom chogi wa
ginero ni kela yela mapol mada ino ni ngar mono nyome tie mabe gi yom chwiny ento Jimmy mono chako time ot marach lwenyo chake kar machon no pile ben gi wine cho pole don goyo mon maraja raja ento beno no mo ni mon ben ka tika goyo cho ti don no ni Jimmy eni tika time duju dog ben pe eno ke kan domestic abuse romo bero physically on your own bero mentally leb marriage ma wana ti ko de kom mien oronyo kom chogi wa ma wati ko ge or now eno ni kelo problem mo kene bor luti an ma wana ti ko de chingwa luti an ka dong be beru pere or kin dawo gila cho kelo stress ikin i bor luti an kelo confusion kelo dega latin cha kwero wana nyo kwero mi na now gin matika time no tika kelo chwe chwingi latin mado don gin matika chier wilaten wundo ariyo ne otido ka lwen kirya chulu waje kene ka jubi nyolie tika lwen duma yedeno chan en lum en don luteno en no don wan po watika neno ni luteno tika deno chan iyo machalo meno enano chi ka lo potara kan ka enano beberu pe gi kelo gin mageluoni marital gene counseling giteru gi logo kweru ko no ni don po miero berikinu pikara mone ni upoke wek pokel no gin mageluoni mental health onyo chwiny mo mano ramo kelo mental health nyo community ano nyo we komula rio wen chi kinu poke uneno kiru wonu beru kwede ka no ni ramo dok cheni ot dok ye chuli kuja bene yam tie ka wo beru tie kinda ko la cho kiluo parent pala cho bino unyola parent pa dako sorry bino ikero lok pen ginero lok ka lok en pe ramo tie one magino ni lok kware tek igam kong dako ki chwalo gange cooling period man mo ge wa kong wi opie ka di mai do ge binane in mono de ti rede me do ke gangi nyodo ge pen la cho in kono ka dong de ko ne ti rede me du ge gang ngoma in bi ti ma be me ne ane be do o yo pe kinu enano so meno gen mo na mier mere ne me achiel domestic violence mano time willo bo wen pe time barwana chule ge kan time ka duju dong ikine wan machalo goma wa nyoma tigi cho nyogi money up wa imposing bene kom luteno bene goes through and this mental problem and due to domestic violence lwen manoti kenda gila cho mukera ma ana neno tie ma I've actually witnessed era ye luteno we mateno students youth magiti gang kwan cha mukera no difficulties mukera ti gang kwan they can't cope onyo gwak pen tiga bino exam tiga bino senior 4 ge nyo senior 6 gene kan mukera no beno gwak maybe kalam no pe chiana pe book mena pe ino long la ten tiga kwan pero eno ne chako kelo anxiety bala ten ino ni kunge do stress bala latin eno no chako no we don't ti mabe school eno ni otime school ila yibi just before covid idara ma anangeo latin chage merege chwala ne we oriare gulu kenye referral hospital gibero ka treating latin eni kalma gi treating latin en lu nyodo no merge kobo gi school kenye dong kong do gi te school mo kana we opie eno en ma ana logo ni look en ma gi luoni counseling look ki dano men yang ni gin ini romo overcoming gin ma ini tika kargi iene jemo man waramo timo ne me konyo in we in pe bir ka gi chwechwin onyo in pe bir ka kargi pe ma chal man enene chi ada ki koblaten lu nyoro koblaten ok mango koblaten en ma an ko batika lok laten ko batika practicing bedo doctor igene sadia igene makero de ko batika practicing mo la hospital kenyo as a surgeon chi wan ma chal nyol no mier wa bed quick me no kon money ni we ki mi ba laten cha mo ken wan po nano kin mo luten watika going through one time ni laten la yela nyongo we have to be vigilant me now ni aloga mo ti kom laten go man ni ngo matika time ko ne yes
kwa ma adolescents tie ento kwa ma ne ben mano inde ne an gi wang me dir ne gin ento do kar umo kura ba you have to ne an kir latini tiga don ko ngoma latin gitiga bullying latin school kar mo ken ine latin tiga dojing chere school ngoma tiga teme find out one mo chalo nyoro we avoid all this situation gidong gin mo ken ma a care pain points mo ken era ye parental abuse one lo nyoro cha mo ken watigi kui maraj madai community latin ka peti ka timo gimoni inde tuge yiero latin a yiero mo ken be riemo gi gang unyobel ka pe ine riemo gi gang atuom meleb mano latin tiga kanone kelo distress bar latin ineno chi parental abuse romo bero ni mugo beno dako no tigi stepson mano no chware no tigi latin endung tichalo nyek men latini now gin ma endung treating you ma en treating gi latin erone pa nyekane dong no dong penen mabe ineno terong latin marai ka dong won latin pe latin dong do la tero latin dong do la pidi latin mier cher gang kwa no gimone pege ramo wilo gimone ba latin pian latin ne pe mege now this become under parental abuse gwok mati gi bor lo nyoro petie yet gi le maroju magi tiyo kwere community ano kelo mental problem bor lo tiano kelo tamatut latin dong tamani in you have rejected and ikwera and pay mar and ineno chi jemi chalo eroni ana lego man ma chalo wan no nyoro mi wanero matek ne kare jemi ti tek ne ni non kar me bero gi latini piny lokwere mo mer ke tim ka chiel won no tiano gidong gin mo kana man atam be na ne dong Dr. Fred do wajo ena lo me bereavement dar mo kana they go through grieving in different way jumu kena koko matek jumu kena lingo kwere ento ling ma eno ling kwere ni chako developing into anxiety dogo depression inone latin don ko no unyo ngarmoni latin ken ko ngarmoni gang kenyo unyo wono to peramo coping unyo lamiano to peramo coping so bereavement kele engine mo chalo mental problem bena eno gidong jim mo kana chalo loneliness man dong ina logo to in terms of karma wana kar ke ye eni e karma covid ti jo ma pol ma we were locked down into our homes in pe ram ne ngaro no in ti keni o cha wen ngaro me lo kwere pere jim mo kana ma dong in cha hota ne wi dong bino dong chalo apoya cha mo kana logo keni dong dan mo ken way anga do logo ken ni ento no je ma ini bera kar ela le ngaro mir ini sharing problem kwede eno ni pere onyo ngaro mir ini lo kwede pe ina ti jo mo ken ma pe wa gi chim pe ke ram lo ke ngaro unless e chere ne we gange but because of covid dano were all in their homes dano beri gange ma pe ke cher ka mo gi beri ot juma gi tigi chim gi rar wori gi chim juma wori gi mu kana beroto en wa ke covid you cannot go you know ni dong jome cancel mero yik wori ni onyo kai gang ku ye gwa lo prison gi ni dong no benam pe na wori kon gi yiko kwena pe bene ngeo dok bene ker gi yiko kwena bene pe ngeo all these things and I ji mu kana ma ana no ni o mera meri ye malu be gi lok me depression gi mu kan chen mano we have will discrimination I gang teach o chalo wan mo lo lebwa ene leb me wana wa wilo lemu wa punya kar mo kene inoni kama I community money ma initi yene leb money pe lo ma be dara pe nyang ge chako discriminating in ngari pe lo gi mo wan po wan yang po waron be beru ke ngari pian po wan yang ma tiga lo ne o ikwo ma wan ko wati ye ko ma nyene ma gi lo ne ko ma nyene wati gi group padana ma gi lo ge ne gay chamo kene dano chako weko gi website ineno way diwa ngari gi don po amero gi pian gen no gi beru man so inoni discrimination biro iyo ma pat I gang ti I community ma initi ye
your lifestyle jemi iguni romo bino chi ano ni umiaro na amed wie eni wek no ngo mano food program lo pa gen food otum lo pa men wa Dr. Dong Fred otum amed wie en mer ma chigo mati en ma ano ni umiaro nywa kwedo ka do go koni kar mo kan bino wie chi do bena be kar kwed ba fo etwa Better men which is pay time a bed me me bolwa ka no ya da gere discrimination king on wa ni team a terra da ka in pe ye kom din man en ju man en ye kom men go in kon be nga ge lo ka duong but ka che net ko ga man tiga team me put ben ram no kon me wer alto inge kid me controlling tam we were pe chet e tam kon o depression kon nga ge wer o ya tua dam man ra kon ke lo pa ma duata ka che ne environment matikore ane nen yo mo kana me again pen tam ki bot jo meta ran wo ki bot me ran wo lo mo megi we ko no yo me konya yen now yo matine kono ngat ma o sponsor ng mera white pera en man Dr. Alfred banya eno ene mo sponsor yo matin so pera tekni olto wa foi en mene pe torma mega pe ngom e timo wa tin yo me ti awar kor ke kore fon ma bejo mati age bot Dr. Udong Freddy kachel ke Omer Bernard Mautiero unyo tam kere panelists anene wadogo waneno ken ma Dr. Freddy ulo kere metiere ya gire inyo mameke ken ket Omer Bernard chiu ka waduka ene waneno ken ma mio tam yedong lumuro pian lokpa Dr. Alfred Dr. Freddy loka tima mer mada so wadogo chen wa winyo ken ma la peñ America de bornyo kera America gamna kere pe ko pe kenyi metu wa kenyo ne like and share and make you put your comment down where no one then ni olto etika winyo phone mati ay kan mere wona nyim Dr. Anameta mete ki foy in me konyo wa iniana matini chalo wan kaka pian man ngech ki wache ni ngech ene tituan weapon madit kangat mo ni tiki ngech do a very either dangerous person or a very resourceful person. Yeah, she animate for into 12. Pian mane ini jomo kene magwa ko nyoko ni wai ngechi ini anda tiker padaro me nata akwana ya chulu chena na ke kene gan kwan jo kene ko hero poko ngecho itigi ngech ni dano mo kene pe ye poko ngech atigi ngech enoni pian bana neno ma pol kare kai penyo kere beri ken wan daktari bana pene dano wengi tie agonya me poko ngech magen tikere ni wako kony lwak ento amiara ati wi second piara de ngomu wega ana kwano daktar eno wega be ka ngaru mai kano duwa cha mai kan ati atera mi konyene ena ye no fratie akwano class abiro mi primary chimati wario ano ge char wana gatia chikiti go ngat moni kara ngat teno ne tigi tuo wich madoni uno ti winyo dwan gidong ti neno chal ji magege ti bieno chi ano kwanya la gweng chi miaro chilo jin chani chi jomo no go beri ni mat mo go tamo ni miaro lwenye komgi chi gi chako goene uno wati warwani mamana chi ana penyo mamana weni mami pie mono ka moy wileweni mage kwana ye ken me konye joni eni chu nyero matek wela terna joni to ne chalo ke konye koba ento we ko ngwachet wala wara moni chu tiano terbo dakta mo la reme ki dakta do chako ter we oriar moni tie Uganda tigi luoni buta bika ka ngar mer kwano dakta kom chaka gi kunu ka chara nyim ki geneno gaka wiya paka na mada biono do i sinia bichela digi no ro gaka wiya geno we achara kwano daktar mi tuo wich eno as simple as that te lokeni unora tigi chwin chani me konyo dano eno we ka gilwa chamo pa pene we chula chile adi abe pene gi chaka chawa di atigi chawa eni wa mi kon be daktar man kani dong we kong etet botwa ngat man dong tiga mer kon chalo en man me tuo wichi no mer chikwena ofwe abnyara fo bena wala loboro don meno gena jo wa mero nge ene ka wana neno structure mi Uganda wanoni Paris weng
no oriat tie rom mi ario any village ti oriat bene en oriat en petie or ma gegeru kere ti dano ki luoni village tinyo dakta ken gang eni beti dakta ma po kwano chale wan eno gi funyo ji mo tiano romo miyo kony chike nene Paris nene sub county no oriat rom mi adek ka ini neno more nuni gamente gana gitimo en ye yat me tuo wich gi poko hoy ori yeri eni weng gi poko pien gi ngeni pe yo to twal gi dano mi o kan pien ni oriat ma diet kabisa oriat eni neno district la boro mi kumare mi Uganda ni weng district mi Acholi sub region ni weng ena ye neno manyere kan ka ini bieno ye la tuo mo mier gi kel kanyo bela tuo mano tuo ne tek ma ori yeri chani pege romo pien kanyo wati gi daktari mo kwano lok mi tuo wich level ma malo ruom ma malo da maka geno ngai wagi kany dong no dong ka chele kan ena ibuta bika Kampala te lokeni kony mi tuo wich nonge ori yeri matiano chani weng so walego no ka ngarati gi peko ma tuo wich tie ki chako gi kono pien wan daktari watie kere walogo kere ruom me miyo kony ka ngar ma pinchano noni en pe twero pol kar gi chwe warga mo wan luoni rifaro chi chwe chwale do ka nyim kenyo gi no pe gi twero dong gi chwe gi kele borwa kany wan no managing gi kany wa miyo kony kany ka wa no be ndok te ka mani tie chi wa chwale chara nyim eno pol kar wan wa yile kany wa chop jime wenge kany pien wa ngebe ni dano wa pekiti mabe ka indre wendo ai kanyo chet kono Kampala be duya der kuni no gubu kwene tek eno wa wan wa yile ma tek to twal ino ne gina pol kare wana wajo gi jowa ento ti jomo kene bene wa wajo gi dano piano po mero wachini kadong pa ti chet non kuja kong pe bien kan ti jomo kene ga rom bien kanya ti ka ngata rom bien kanya ti wan ben wa ye ire wa encouraging gen ni go bien kan wa kunongu kony mi tuo wich so manyere ka wuot kano kony mi tuo wich duata kama jowa mar kromo no ye kony okay dakta man kono ka gi bien botu ka ini no ki chulo piara chula keje amiara lok malen reda ka gi wani ni chul pe kany pe beru kanya chula chi dong no loke dong tek tiene ni oriat pagamente miara pe chula kony timi nono ento tie chamo kene ji mugo tie machane ro miata ie ena e chamo kene pien kwe tuo papat tie tuo mo kene miaro yat mo chi yeri eno ni romo nyobiru pe pien ti yeri mo kene wele tek eni pa miara mo wele tek chi gamente no pero mio ne ana we ni oriat eni nano district la boro manyere ka ini ka gi mio yat kare gi mio yat eni piara beach nyige piara beach pien wele tek mkana tujani kadong dano piara bijo o gi miyo tumo ngaru kano biono dong wana waje pol kar waloko ke go karo pinyo eni ka tie gi miyo eno ka pe o mini tam ni gi wel eno pol kare yiri mati kany weng kony mo ken me gi miyo kany weng tie me nono jo wa miar pol luoni a kong da kara li miya bij me jeba kony kany tie me nono gen eni ma yini naro eni gena gamente wan ko an bana tila teach e comment okay so kwanti mi nono okay dakta man I neno mamiki chalo indano ma de tiu pikar malach ki jo mano gite ki tuo wich eneni ini neno chalo gina ngo ma mere dano ma megwa iken pajo nyoy iken gang botwa ka eneni ma gutem wekno ke nen ke duaho ruame tuo wich eni peny onyo katwer bene ke joka kolo afoe lokme achel ma miara chakere ena jo wa mier go ngeni tuo wich ruode pe mene lok mina ma chilu miara chakere pien ka ineno mot inone dano wa pol kare ka ngaro mane tie kar tie wodlo dok no gi tika nyero tika chimo toke anen tiki tuo wich eno wie tio ko buara jwayo kono ngo time kume eno tuo wich ruode pe eno wa daktari ma tiki tuo wich duata duong kabisa wana ngepene kero wa an dire ka ino tiki tuo wich pe bedgi u pien ruode pe dongia na kum luak wara mo timone ene mi achiel ka gi neno ngaro moni kuone lokego yi mugo mandaka ni na kwano ni mai neni eni kuone dong pat gi kero ni ara kuone yor bet kere ena ye gi bet kere chwak gi pen gi tem niang chi gi kwany gi te i oriat
kama kony romo nonge iye pien gi kuno eno gi nene okay no rong tuo wi chake o level ma koman yat ene ena romo koine meno gin mina machiel ma luak wa mioro tim mi ario luak wa mioro mede gi bedo ka chiel kera na yang gi bedo pien ano madonna ngina chuli gi ripe ka ngaro mono wayne tin kayde mono pe ka cara bogo nyeni gena gidong ben karo neno no konye pe wa kayde be dungi pe kiri pien no chwane wana ngeni wa konye kinwa so gi bene gam gi bola wore so en kony eni ni mero wa nene wa mio gidong mi adere ana lego dwak wa mero ku wek mirri matek en wek ti kele wa jimo chala lara ngom pien lara ngom ena yedong tiga kele wa pega ma dung to 12 bene tuo wi so luak wa ku nge dano ge go bet ka chel kedgi ka pega mo tie go nene gi no kon chon ki dong ka kon tie bene pero ki bet kan kinyo kon kama chon to 12 kama chon ni ga waje kuma no te lo ni bara jaka ene mono no kera wana time ke jimi kar dong penyo don ke nen pega mo tie i beru chak ke ariat ki were penyo bene tam nyang gi dong jo mo ne mage kele gi kanyi walege ni no lo gwak gi ku bien ku mi gwak ma be gi ariat wek no wio pie ma be ko kwany wa dok gang ka dok gang pien kany wana mio ka gi duore in gang ibir ka were dugo kany no chon wa mio dwe achel ento wa no ni loka transport gi jimu kane chirong pole gi mio dwe ario gi mio yeri pi dwe ario dak malo te lokane no mier gi be ka dugo pien dugo ne pene duga gamo yata kan dugo no duga bokolok ni dakta pien dakta be penye la penye wek nen ka ina daira mede gi yat eni nyo miero yat mukene nyo bedong yat dong konye pe ki eno ni timeno ini dugi or yat dan wa no mier gu mete gi yele ni gi dano ge ku bina or yat ku nano dakta ka pe ka tuo tie gi mi kon chon pe ge ko mano jimi dong tek ka dong gi tuwe gi tol bir wa gi kelu ngat mo dong mer dong bir wa gi tar dek mo ka charne dan pe gi timo ku meno konti yes doctor ini mer ko pe e ken la pe ma no ana choy gi pe etan obion ben foot ko bi piana no ni rwate ni mer ana pe en gian mega ka duga itamani no peramo beru be to al won chalo doctor lo ko gi wa ken gang bot gi kuno weko no ka nyang tie dong pe gwa ko nyo pe nyu gen ke ken kita gen ge tiga timne eto beno pe nyu wa jirani gwa ko nyo dan ma no tiken pa jo kuno eno ni atero wie ento gena wana timo duong mi achel wan ka wa duoko bene ka fot ngar mon ti kany mi ara mi la bole kom ngara no ge gen kany ka no e kom loke kera wa timo kere ena ye ma fot pe ge kwanyo pien ge kany wana penye ji ma pole kin ji ma pole ma ge tero wani no mu kene geno mane peti ma be gang nyo wat peti ma be gang eno beru bena tich wa kong me chiero limo gang lok gi jo ma ti gang pien jo ma gang mo ne en mo bien ariate no initer ye ni eni ba po beru waye cha mo bien o chu kelo pe ni nyo mo ze pe ge yiro ma be ana wa tuo wi jo bien ni u beru tuo wi ma jere jo ma gang ni no pogo niang lok eno ni per tekni no initer kuja e tete gi eni tuo wi che nye en tuo chi bien o kete tuo chi la nyote en tuo chi konye en chi dong ka cha yare cha la eno ben neno ke nen kar mi anyim cha ko neno jimi eni te lo kene tuo tiga dugu chen dugu wono kan eni dakta mi chat gang kuja chu nen aya meno mi achi mi ario oriat eni tiegi capacity dok oriat eni ye limine gubu me limo ori yiri mateno te lo kene beno mi orgi mi fonye gi daktari mo cha pien daktari chani pegi fonye ge level ma male lo ke tuo wi chara jo makani so tipa oriat eni bene tini mi orgi chat kuja ki mi fony wek gen bene ka do ngata ge kwani kanyo dak kuja o be gi kero mi no kon mi yat gi ori yiri ma penchani ka do mi adeke ene chochoke gi kare gi check mo ge luani mental health act mental health act ene dong mio guideline keto mi orgi mi kere kony bot joma tigi tuo wich gi gena ge rights ge tuero ge keto mi orgi tegi kere gi kany naka we community so mental health act waje bene ni kany ngat ma ge kwanye ge kany mi orgi kwany ge waraga man dong mio
chike ni okay ka dong pek mo tie ki nen gi kuja nyoka daga oriat tie dong pe bien wakany in che riwarga eni oriat kuja wek dakta mi uri yiri chani ena ye ko bien so ene ni gena tie dong wan bene tiko ka wachiero ken pachi po miero lok ki dano me gang ka kan gi family ka kan miero lok bene gi la tela me ya duel erone kidong community mo kan jo mo kan magi beri gang erone enyo area eni magera mo winyo lok e go bien chige loko kedgi gino wa watimo kuno piani cha mo kan magi kele la tuo kan no timo ji marajo pian tuo pe tuo wao ot unego leo ori no be po wa me kan wa pa dano mo kan unego bene le pa jo mo kan anyo no chero wano dano kene ka lwenyo wano dano chino kiniga ini tikono jo cha no giti kwara kwana we hodugi ariat chiro waden ngo mora matimane eno we wan ka wan yangen ini we charo kuja we ki lokke gi fonyi go ngeni ene po beru mire pangat en beru tu eno we otimo bal erone manyer ka odugo gite en charo ngaro no koma yeliet kera dong wiyo pieni jimi ene po be nuone ene ye kita wan watiyo kere okay Dr. Man dere bene mogo tie mano I botu kuno beno neno ma chalo bino chala duki me tuwe wich ichako dong manong topic madiet ene berong tikene ange mere oloto ana bidugo la chien chi wa loko ene kene eto pi wiye ne kai we ni dene ya chule kan uchaka dugo gena dong tika time jui ene kai we dene wana ngeni pi kare mane mangat mane ti wargi ye nyo pe ko mane matek mangat mane ti wargi ye chi en moko tamene en dong pero mete pien jimi ne chale wile wero guin komade twal jimi tika dio en chi kwanyo ko ne piera kene en wergi we ni dene te lo ni ina ye moko tami chi tiyo gi yu mo me kwanyo kuoni eni dene okay nana more ino dene ti dene mane ma bieno chala duke me tuo wich bieno ni ning chala duke me tuo wich mi achel joma tigi tuo wich mage luoni tuo tam bien tuo eni kilu pa matek kilu chwe matek kilu ku matek en we cha mo ke jom kene non anu ka gine no time ko makete manyer konya ko berong pelo tek tameno chako bino chirong chako kelo jim mo kan wa kerong konya ko pene mera yen yo ma ti kerchi no jum kana wilo tod jum kana wiat yara kera gen yar mi ube yar mane me kero nyanya ge porni ino gi wilo gi tiyo kere meno ene tuo yang do mu yu kala sibakol be fotie tien bole gana la char dukan we ne chara gana nyeri kara nyeri ni ene tiga lokh nyime ano do daga nyeri ki dong mar ko ci char tiya da nyim kono ci meno ene cha mu kene bino chala duke me tuo wi gidong de ne mu kene tie ma bino chala duke me tuo wi ma don na ni ana wache jomu kene winyo dwan gi neno jim go maraju ci mu kene kin winyo dwan ni dwan ne pege bejo lok dwan tane lok way commander mu kene way yen ba gana wati kele ne kumini pe yoto twal donc yin pe yenyo yomo me renyo to mo wana ti kele ni yone po bero yoto twal liet kabisa yini ti mo gi kumi ma por wan po ci no ngar moni petuo wich ci kwanya tol dene nyo kwanya para jo kai wati ki jo mu kai kwanya para mano ngore kom gi me chone piano dwan cha ti wai gene ma ti wor eni ene gi karni be ka neno yin ka mi ti dak ye ka mi jar ge ne ye so ngole ma pot pu wana bino ki noni dano tono timo gen eni ento ka wadugi lo ke dene cha mu kan po mer wa kar kom to wi twal yin ke na wa dano dene pol wati ki jo mu kan go gamo lon chi dong pe ge ti ma be la bole po che chake time ka mo gamo lon ka mo chi lon na bero be chi nan chalo gitiyo kere me nyom chi berong po ter duario kenyo balero lon chanti maka dek kenyo balero kene mi dua bichel manyere ando miur chulung lon chi weko en kare kon kenyo balene bene lon no mere pera ma chule ne kene ende tiago gi kenyo cho charo dene manyere ka wane maro non ene tuo wi no pe kenyo ento piani moko tame lokalon chan lokalon kidung jim mo kene so ka wane tuo wi
tuo wic pe bino ki dene pe bino ki tuo wic eken bino ki tuo wic ki dong bino ki kwo mukene wan ati kade calo loka lara ngom loka lon loka kuko mi ot jimi ini weng romo weko ngat mo dene eno ka waneno mondo wanongo i kumal mi Uganda rom mi dene ti ka iro malo tutwal ti ka iro pingo can ti matek loka lara ngom ti matek loka tuo calo tuo jonyo ti matek jimi ini ka gi loka tuo wic ti matek loka kuko mi ot ti matek ka ini neno jimi ini weng ci noni dano ti kare matek eno weko jo mukene moko tamgi ni dong mege gik kenyo gik dong gi dene Bere twel ana foyo kono wabi mete kono watiga nero lok me dere man ma wabi donye chochot ana foyo twel Man ane yo ma omera Bernard okelo ati ke gulu rifaros pero eno madak lok me tuo wich ma put pia tiar ma bo wa kelo mera se the public eno bino mi otama mege de chot wa no waneno ken mo ramo nywa ne kere ino o ya gire me video matien e chabian manien kon puru mere kere pien lok me dene ene gimalach ma Dr. Nicholas Opio ene bibian me medical phone matien ma Dr. Freddy Okela Barba. Now, Mara Caesar. Bene ba. Bana foi total Jimmy, foi o Dr. Alfred, banha gi Bernard Nekero Dr. Freddy Odong. Gira chel mana mero medo nei kum lok mo pejo magin go loko ne. Era ye ngo mata ko lu timo. Bien yumo ke tawo ni ka tar ko lu ke lu jem mo ke man mir ben go be solution ne. Amir me wajde ni tar ko lu tie mer en kita tar tiyo kene. Me ke lu jem du kama leng. Ma waro mo timo tiyo ye chalo tar ko lu tiyo ye. Ento in mai tie winyo lok kenyo ni lok en jem matar ko lu tie kel na wo ne we ko pet gina in ro mo timo ne ikero mano in tikere. So tar ko lu kelo jem igini kamon den pien jem ma kit eni achuru wo i jem malit ma pol machalo individuals machalo ka si look me tuo wi pe mier wa rone ye mier wa tam matut me wo bedo gi diro me kare ka pe ti daktar me neno ngo mati time ena gina we awaje tar pa lu ti atimo be to twani kare ka in pe ti daktar we inen kong kita dano kita kombir ene o mero ngecha kita mio no inen kita dano tim kere kita ngo pien chue twin mer tie bodan duju koko bene tie mir me jam bene tie eno mone en madong kelo waro me bale pa wichi mir wo ti machalo ka dano wa woro ke per ba pol twal so gina ati lega na mer ko mani kage kelo topic makit man I tar pandu yo topic mo jalok me keno me chabit mo karchani tar pandu kelo jami igini wako we dan go nge pire ti inungi kit dir mano ini tikere ni ikid yo mo ine neno kid yo mo me tich kere ini twer kere kage kelo jami igi wako man peten lo tar pandu tigi solution ne dujuko wan watie machalo jomagi utika ka temo tich patar mer gi kome ni kagi kiro tar kenyo ine no ngire nen kama guru piti ye ngire nen kama ka buru tiye ngire nen kama jomi nung tiye ni no tar kiro kama leng gina ara miro me tiro ne ke ken boto komani ene ni ol jomo ken tamani kadon wakel jomi wo komani en be nung en gi chwe gi frustration ni bere charo tar palu be mir bingi solution ne o chur we solving problem me o amite wo neno tar palu chalo gina ti kel jomi kama leng lo diero tima pol I Acholi chi diero wa matino tiena chela ni kawa kelo gidu ka chel kit eni kita tar palu kelo ni ena kelo gina lo ma dit lo diero mo no wa tikere matino ka wa tiyo yeni ana foyo lo twal Better tell Mara Caesar. Be tama be ma mia bolwa eno.
in ga karo mai dom kamani in kada chere ya ko tini ko gimano itin na ne men men wi en we ba pai wala gweto but for the 12 mers me tam e we bot luak duju ket magin di pacific tar pa luokere panelist en nang wa dwa boru madar lo refon pa Dr. Freddy Odong kono tamo way ni ngo umer benat anene tie wa ikan wa yo gera but pe balo o le to kono winyo ki bore bene chagwak no mukene tie mano kamera buyu po magano mai tawn mero wa win ki bore bene che kache no kar kone ibi wachewa na abedwa tal boru panelist me tama mego e konfon matien no mer lady grace inde bere leng anyer mego ina an no mer an te chowe na ber kenyo ga dan ano ini kwanya ko don ke bar pudan balo ko ger eh Apoyo down wang, apoyo to try apoyo when you lock by Dr. Freddy, apoyo viewers. You look week, you lock man, you lock me, kit kwa pa down, ki di ma down wale, an mera ba tira be la tiang kwan ma be, apoyo di ma be, anyang be lock ma be, tika nenu, kabiru muruma, down ma muruma. Ki an weng mi neno ngo ma tika time man eni puony pien eni tutwa de an lok mu ni ji mu mano ti a ki tung bor kwan no tie lok mu kene dano mere romo wacho ne ento dano miero niange dano ma kwo kiri we lobo kany mane ne an ji mi weng tu ti ma bene dan ben fu bigin loket wi bene tie ci an ki bora ina ber ki poj madir madan ne o wego tin ana ni angi ma pol yen loke wi mier loka don min ya ngo ma tika time kwere ngo mu wego ngo ngai tika time kuman kita doctor wa no te lok ma pol ji ma pol tie pa mi ta chi mi gini eni ki ken ji mi ne mo ken pol en wega ne a tir a le pia tika winyo ne da tika kan ameta nyang mabe so ara tiki po wek kiri ka ara be beru I do gang mo nyu kin dan na nyang jimi so an ki bora po ki kene ya tira tikene apoyo jomago mi ko apoyo la mego Joyce pero lo mapon Dr. Banyamene apoyo me jimu mapon ki professor un tier lo mapon ilok mi wi kiri buno wen kiri wa sisa dujo apoyo kiri wa in la ticho wen apoyo pen antin away ko antin a win ko lok in we anyang mabe ta ken mi re bir mo win lok in yang jimi so pochi ken bot down better eyo now we bana wa kel wa win ki bot la men wa ramoy fun matin ke na mo madak lo metro which chamo kan man kon ram mi tambor lo nyo explain ma megi ket ma inano go tikere ngere chakwa lok madak ta wa ka enni tie chok manang no chamo kan in tigi nget ye ma ramo mi wa dano bet ki nget bana ket mano ini fonye kere ajole ka di bayan Apoyo tutwal Jimmy, apoyo tutwal mi na kar en mi lok na ento bedong lok ma dung pe da gir me koman ento twal mota bo down wen ma gu lok la tiem dana apoyo ni ma dung loyo ti do da mi au I Jimmy wen Jimmy mo ku ni ta ni be tutwal ma pa bi me ma dung e o focha ye gwak tiar bor la mi go Joyce tiero yinde yupe pigian man matia ti daringi lokum to which Jimmy no mai wajini iram be wa cho bo ifo ni down madungen Jim matia en ma pegina na ke doctor ti kan professor ti kan ki doctor sa ti no ti kan doctor Dongo lo ini bio ki Jim matia na to Jimmy ma wan down penana ni down ki ti kan na ma down ni ento matia so po ito tuan loki me lo ni mina fun be madung tuan
beda ka mier for Caesar pe wach lo gina teach patar palu me do me menyo pinki ken tar palu pe ni mini pe wochi ni tim kuma pe wochi ni eni get ka mi de tim kede menya ki ken ka wa na po ki lok cha lo a chil ma actually wa ni ka ki mi gole in mi de cha pa yo to right in pe tam ka ki mi gole be da mi ki mi yuti ye wa right wa na so yin dong te to de na ta pa do menyo enu wek wi bet matulo tenen la po la ten medical tika timata tanyo la diet pe yergi pe da kedgi pe fo lu tiano pe dinge kama tuti yen la tini la rama no wa be frikara ni temi ci no chulo la ten mo i boarding school ma wel school fees ta ento school ni me tigi me gam chene kan la tini ci ko por pen ma donc ko la tini ki school ni ki ta de school ma ke dwa donc ni do be gang wel school fees donc ta ran be di body ka donc ki gang en me school me ken gang e do ja no la tini ka tiki per ma mier ki no dakta mier ki nen nga ma ram konyo ne en tu da wa no dongu tam ni ku mo tam ki ne la tini ko wiye pe to ya pa ba pun ma tin na tam ni pun ma be to ki da me ma ti ma bi me wiye en lo kum cham en no ne yen en chalo ke ta dakta udong Freddy udong wa kere do kom cham en mo cham mo pe mor tut wala bi dan cham da na kar kel tu wich ne an cham no beti chal ko beti la cinta ne an statistic waja ke gulo tut wala ke Kenya northern Uganda ke lo mi cham ti ma ra ya da even lawyer wa karamaja I think gulo ti kono 60% of the population gi wengi ti poverty gi ti cham ma ra ya da titelo kani tu wiji bu meto be madwong tu wiji ni cham ki tam madwong ke ta en wai ko la tu ni bien ki tam madwong wi ti no ni lo kum cham ti ma ter ma mi ka no ki ti mo gno mo mi en de chale en da ta gi en ki jom unen ki me ko nya dar me lo me ke to cha ko ti ki kwere ki fu me ko nya gi lo ka cham ni bi we ko lo kum tu wi bi da pin lu tiang go gi wengi ti di tang gulu kenyo ke che lo ke get to ra ke te I wi nga ma wa cha am ke ka da gan pe nga ma wa cha am be pa ngi ka ma ga ma ti ye nga ma wa cha cham pe nier ti kwal ku ko tiang an wa cham go ne ta ne oni wen en lo ke oni wen bi en lo ki tu wi chi ta da ni an ke ta tu wi bi an ke ti dong anda no ni pe da bi mer ma dung to unyo tu wi no ken ma bi bien en lok mo ni o jal twalla chene no twallo chene ki UK to nyo ki abroad to Uganda any baby dog tu wi tem joni cha nangul lak ha dong pe mi ati mo gero mo kan dong gi ber gi ko ka in pe twalla dong ki kaye kumi ki da ki kay bi ni o kan kalim naru ko mi ber kiri ki ni chalo ki digi yimbe de ber me lu tan en bedon wa ko men nan ko men bedon nan tal pema mi adek mo iken ki to ki dek ki li cham ni cham ka pe ne en wen dong ching mo bi de tu wi chicken ti an pa da bi la ma dong tu ala fo et to al jimi mo wen mo professor mo ga wen Very tall, and a killer with you with one back. And now, tam to be in your part, and carry when you white carry and catch an end, keep paying your pay meal. Dance out, catch a commitment, get organ, not baby, in a child, Jola. Anyway, and when point market at the local and catch an end, or it commit. Poate chimo wangate nane ulto itimo ngo mana rate nyo win fonji heritage Omer Bennett kero wina na waje ke chagwak no kamo ma kirin bogolo ke data pian ngere kunge mago ne bana chamo kano gam kana behind the scene pero tie ma chagwak no pier tek ne kache iwaje borlwa
ulto mero ngech padana ken metuo wich nyo kermer ke gwal kere. Acholi di bago mer. For ko dwana winye che. Tima be. Okay, for it well. One mo bo mera lo maduong wan ki doctor pangyo gano da mor dana mor wo wen kong meche. Amor wo wen ka we da chere kom lo ke come. Wan mo lo wan ki doctor wo lo maduong behind scene. Ento amiete agu dogo ka chelcha wachini tijatia timaduong tutwal kumbidi ini ikit ma ana agor ke bene dog loka daktam kene ene ni dano komere me achel gucha ye ni gen ginong information ne mo chalule en ma wan watiga mini amatini jemmi tiga timong takwe tiga ye gen gi timuga mara yani watiga jingo ngeo nongo ngech kom yor kom mamegwa Shumio polkare kake winyo mbena wa dakta wajo polkare ke korno do o momer ki tuwe ki uno cha ma ki chiar ne kone nyo le mo ki chiar ne kone ne kadung dano chawa wu gin kar ko wija dada eto moni mano konki ne sign mo go mate tino ini ngat mo maker chunye ye peke chi o mio pole cher chi bedo do racho donc na ke kele ni mo no do o donyi wiye mo karo madong pero mo chang chi kin lok ma ken ma ana ber ka lok ki dakta ni fupia wa lok romo mir wa lok maduong dak beno ka kenyo bien ikit ma dakta be o wacha ni la penya no ma wachi arkedi ikom la penya chele ken ram bero waram te chawa mo kara deko kagam la penya chele en ke sida awa ako dakta don ci wa go wiye sido ne am yo tu en kama en to la chele ke ken ki wa ram kar chawa deko wa gen gi tiep nyot maleng mano darwe yo in kilo kai ye no gi tiro kiji o chawa deko ram be no kar ker mano si atamni loke ini mir walo nye no ter gwai ki bot jom kene ket mano gonye kere tu ini tie mater da yung manong tiga bino kere kinini dwong tutwal ka ini nyo ki wachini kare en man me wel mado mete tutwal wel chami tuole ini bene wele madong ki choy buke onyoka lemon ki wai maki registering cases mia there food and la wuma and a will chale mali chika dong man ma pegi choy buke kono ma food pegi nyangi manyor wati allo kene mia bichu nyoma polkare dano meti chal got twal ka kan dano pole they are reactionary. They don't want to that don't lemon pegit par pi yoko pero mano ma fu piati me ki bieno no do ti me ka ki cha oneno kitu mer gyang mer ki tim inge pel ma ono chan bena ki ramu joko ne yoko pe ini dunga ta mukene en wati ye en tar paluo mi ngej ngejo mi rom dano
kidong ngechi ini we orom da me chiel kong lwen ma dir da mo mero lwen ngono kiri pa chalo wan tar pa luo ken chalo kaka makumbi wan watiga winyo watiga no tar pa luo onyo watiga winyo enini lutua kongo puanyu ngono wi wow ki lok money ni ini chere training onyo chere ka puonye money chere workshop chido emiro ni ni transport refund pi winyu lo kore gini eno ni obigeo luogi puonye ma ono ramo bino nono chi konyo dano pol dano chero ki winy mo ni no be rombe be kai penjo nge puonye ni be no be pero mo wacho gima gi puonyo kado o cha maching mechien transport no come yot ma in no pete minuo chi pero ujake chan ni chaka wai karma no bi ke wacham wachako ngiyo ki je meno mi kumbiri kiri winyo la mera chel wajni kadong tin pe chwalo dongi kuni chot tin ngai dong pe chwalo cher ngai dano ngiyo ki je meno no kan lo ka je meno eni ni merwa luyo mono ye dano cha ti dano cha mak teach chika wa luenyo igin enu ni kirwa puoy mane en mawan wa biber ka kelo ne yo ngela chieni o to pada ngama tawni adong puoy ma dong transport fan pe an pa cheri h pierre chi ana tawne ni wo luenyo wa dam ko ngeni lok mane ka tie ko nge pada ko mi cher pierre o ya waju gina chwer chunya loeba en ni dano ko bir kai ker pasen me dano ma konyo ka ker ki chali site ma bi yegulu kan kai ni no dano ali ba chiel o wa ker mi chiel kai no dano mi chiel magiti gi chim bi no smartphone tiene chalo pasen me pier mo ngwan wi adek gi kenyo e kom pasen pier ke no pasen pier bor nyo pier bor no gitie ki ye e kom pasen pier bor e ma gitie internet e binoni joma gitiyo ki internet metimu gen mat konyo gi chalo nek mano chalo waketo en man manien matien metar pa luo rombe ne kian pasena de nya ngwen kegen yo ke no giti TikTok yo ke no giti ga yenyo ko Nigeria no giti ga yenyo ko jemi mogo mer madong dano da ko chero goga o karo lok ngej mu mir dano no ngecho magoga le eni por nyer mer ci de gak ke nyer no pe no ke ngej mamadi ci ono kong ni mo wa yubu mo bene kong kit mu mir dan ja tikere ki gien me ku be me nyonyo magien gi tikere ba tamni in be ono topic no be twal mu mir ku konda dan pieni tiga lan chena ni no duju erpe tiga no kere ki ngej pienten it's a win-win in bala chene gimone mire no gin bere bene ci ana tamni rom me neno padano ma penotika kare ila malal mumi ukide neno la patu wigile antika bienoli anyway no ka gur dok jame e gumento pegi ter chan kelo wen en lo ka cheli sia tamini da dum tutwal we dan ka git ka Kenya o fo mater en pierte ne pian no win no kera ke tungbore in metipa de Kenya we no
Gano kana ngeo wan mo kamo to chien kan dano wai ni a won jo mo tio lai po tam ni beru gan kan yot wan ngeo gini pa yot chi to win ki bot in no to well me ko wai tam ma ko no tin perspective me ngo gimano tikati me right on the ground and wa fo ma te ki ngo me te tim bor wan tar pa lu ki juma de nan walong mane ane chwin ma mero dano wa mero to kaneno chwin ma me me tike no poke bo dano kono wa kwere wa poke ching dano gumut en kono holo but olo to dan tike neno ngom ri tim ne mer benet mere ki tit me me be no in mati wa kenyo kono ke tier la kwe tv pon ma be ti e kono ma mer benet pol kar kar Dr. Wara duok in ka diba ka dong wakelo men wa professor obien omet kore waneno puonj pa Dr. Freddy Odong pa wa ya gire tamu ka time romer ne chi kunge mena ino ilung Dr. ilung professor bien omet mamege bene kati jole kong Dr. Be ana po Jimmy. Point pa Dr. Freddy. Umede kwere mabe madama uberu kore. Ano amiro dok ikum lok ma ano waji kum gine. Pero matie dano pe binu ka nongo konyo yot. Ol kare no gwa go galego bora jwaka nyo go galego yot lega. Ikan en way kan nija. Enta amiro waji ma dok ikum kan nija pianan be dano kan nija dano ot lega. Nitie kit dini mogo mado kati mapebe. Ma wego dong in dong wi logoi kum jemi mukene weng. Itamani enunia e dong ubi konyi. Mano bola duon ye. Ma ke bola down ne ke romo chango ki. Dini ma wan udon ye chalo me gine Church of Uganda ke Catholic Church Catholic. Ke puonyo ni in miere ti ki ni ye ni kum la chweit ki bene imak ngej me anyuali weng buwot ka chielo pien ngej mogo me anyuali ni en la chweja e beno mini warieko ni eno ni ti kwede petere dong ni iket wido ikum gimone la bon bedo kitam ni ka gimone tie ma romo konya umier ka nen jomo kene ma la chwejo miyo diro ma giromo konya kwede pien ki wajin la chwe tiyu iyo ma papat en jo moni eno ma eno mini gi rieko chalo Dr. Freddy gi eno ayeno mini gi rieko me konyi ineno yedi be ma ke tiyu kwede ni yedi be ma ke kum jemi ma la chwejo chweyo eno miyo en dini ma dong wego dano wigi willogo ikum ot yate pepe ti eno ni unya mada ikinwa unya mada ma eno ni gwak gine koni professor romo gine romo logo ye tie Dr. me ecclesia Dr. me kanija ma chon ma kiloni Thomas Aquinas ma nyen ma gine maleng uchoyo ni in umieri mak ngech me ngeyo la chwe ki ngech me anyuali ka wek iworati kiluon philosophy na ni faith and reason ma ne ki puonyo kama duong ma kari gina philosophers ma gwak pelu dini bene gi tiyu kwede ti puonyi eno puony ma tek ma da ma miero dano go nge ni dini ma chon unchui kum gina kumeno pe dini ma buolo dano eno mi amiro medu eno ni kime ario eno wajo loko ma jwaka again ni koni gwak gine professor inbe romo doga ye amiro kubuki lok ma mego waju yen mego wachi tie tite kwaro moko ma romo konyo julu wi tuo ma en wai peke cheri ya jwaka ni ageno ni gwak po wajo ni
umiero Jimmy mogo mete kwaro peke gine peke ti kwede ento ka Jimmy ka jwaka madok time kita ana waju kita waju dini bene time madong bole ni umiero inde gine itike ki enne kanni umiero pe lobi piantie te kwaro mogo makelo dano ka chelo ma romo bedo kita mon waju kwede ni a means of community therapy ma romo nyutu ki la tuo ni tie an kara tie ki dano magu chumi kuma ento ka ini chiri kana ekleja no wedi ni pe kunu en pasta mona ni ati ka ridu loki wi ento ka tie kin gang no joma binu limitie joma tie ingeri tie gineno kete time kwede ka koni wi ugwej gigine gijulu gigine gibino gi porri kumi so eno ni bene again ni peniero ki ginero ki weko ento ki nen kita ki romo tit kwede iyo magine iyo mabe ki dong eno logo pi pien atira ne ginumi wan wajo no ni miero eno gine gen gu lok gu bien gu teti wa lok aye kama ki romo no ye kony ada eno tero ni kony no nge chalo i health i village gina en gluoni VHT kono that's village health team lukin gang magi puonyo gi lukin gang eno tie ento peko matie ye pien miero health center moni my area eno ni aye umini gi supervision udogi chipol kare la ngata doro gi madi peke eno miyo karo kene kelo peko ikin gang peke ngeyo no peke ngeyo kit na ti gi ngo gi ngata no gene doro gi pe ena kama peko tie ye weko system eno pe tiu yat bene tie mere man ki poko chale ene gin health center ma pati kitini winya eno wajibe kari ka chalo tung bot gi yot yata dit yat romo tung moko chumieri wila chika chire eni health centers matino eni bene en peko enu atira ne peko tie gamente peti kamiyo kony magine makonyo dano ada mere structures ni enu tie ento goro pa structures ni enu bene gine bene tie yeah ana bedo kila tuo mo ma chire eni otiata dit ki gonyo chidong dwe ki dwe miero uchul chiling alip mia rio menongo yat kita en dakta wa ni yedi mogo tie madong no nongo gi tek chi eno ni ka in ngari mo ma chui kumi pe romo gine pe romo sustaining wilo kitiedi ni eno atira ne ka dong yedi ma mieri itik munyu ne dong pe kare ma laj chalo tuo mogo madong pe chang ma ki jina ni no dogo gine no dogo tek en ginu miyo awachi ko atem wachu en wiye enu jemi magine ma eno terre ento pole mere gin ma pigi tek ma da ma eno nyuru ma bi konyo dok weko dano kuna waju kumani peterni dong pe chiri pe chet kama ikabedo ma eno waju ni ki romo no ye konyi chet mere ento umier nge ni tek ne be romo bedo tie kamo kana ci don ka duogo udong bot professor kay romo kong medu ikum lo me juaka ki dini kita ter kwede ni pian eno ni dok area ma gwak ini tie ye ki ngej matut ma dok ikum psychology apoy madam ana tama ana poy tutual Dr. Alfred Banya poy Jimmy ki atam be miro wa med poy bot Bernard gen ki ma doctor ma terolo tin ana tig lok area der atam ni miro ka chak ki lok medini eno lok medini ti mata dini dong petie ket mayam wan wangeo katoli Church of Uganda again ikong kare dong in rom mericher dong dake no kaka ot mo inge chuk mo inge gen mo in tu yab mer
tu yaw mer ma dini ni kenyo chore tu chak mer ma lega ama pol kanicha ne beno nyo ecclesia ne bene ka ini wori ye bene karwa ni ye pegi tujo ni ye mo bere gi tujo pe chido jamne dong tujo weng nung bere dong loke dong bere mere lok me chente lok ma joga jog ke kan chi ama chao kere dong bere bola ti ye ma ma pol kare dong no gi wachi inde ye dong lu ba ke ken ba be chubu pe nyu dong tuju indom mir pe tim kit gin mo indom mir in be kalega ke ken chi dang mir gwakke to twal gi kid lok igini tien ka inong in la tuo gwak ini tigi tuo ini tika no yat gi wachi inde wek yatio mono in wara tigi diang ni mo tigi digi ni mo i wachi kel digi igino wengi kanicha yen ka ini kelo yo wengi kanicha ci dong ba do bi chu pe ni weng i wachi dong mig ba ini mio i kanicha onyo ecclesia onyo kiteni mogo igini roma gi gum mala chwet beru be mini ci dong eni no pol kare tika nyweno widano ma pol tutwal ci pe tika medo chan ke ken tika medo tuo tambe ne tika medo inke nen ko e kare cha i kanungu enu ni jomano gitie gine fala gine ke bwetere gi kare chane magin enu ni timmeni jono no dongo wachi dong pindo be geko guno luari dano madong gi chero gi tuwe do gola kodong ni gi leg dong pien pino be geko ko gendong ge beta kodong igena kenya ci dong dano mi be lega pien en lega enuni ene do belaro gi ci joni dong unero gulego madano do ol madong peto to do bene pin bene petika ge kenen kon ka joni chako gena guru do gola ko timu gene no wen gene ge twinyo ma gitimu ngo dano to pienong gitno gitigi le witni pinong po gitmano gen ge diahoni ti wan wa gwake to twal lo medini dini ena were kare chano no inaro daro kwana wakini ni hangma be dok bene pe ero ni keken wakini tit loke kit mo pore kwede dikit ko padano eno weko yam ini naro ni katoli inu ni naro dano ni nogu puonye pegi puonye me dini keken gitwalo bene dane gang kwan guyubo bene odiat guyubo bene technical school wek dano chirigam and mungu bene gipuonye dano kid me pu mungu bene gipuonye dano kid me timo je mo wek ini konye kwede ini po yam no lok tieni luba konye joma konye kekenge maro no lok mano yam gipuonye wa kwede dok bene ikar chane wano no wanero wa gwoglo goro che lok medini dano miro gwake kwede te kwar wano yamu kene tima beje madama no romo gwaho wa gilok me tuo wich te kwar mo kit me bedo ka chiel kit me tik ka chiel kit me roro dan magiti gilo goro inong ka mamani nyo babani do teki madong gin ini kelo ko bedo dong bori ina de naro ni miro chamu no miro otai ot gi yubu pore ino no man kin mano wan gwaho ki dano gilo goro kwede chi ino no konyo gi weho gin pegi bedo ki ngo gin pegi gi bedo ki tuo tam dano no mote dano no lime kadong in gin ni ngat mo no chero limo ngat mo ni penyo kin ma ini ti kwede gi penyo man ini cho ni ini ti ni ngat ma no gi neno wiye ti la kir mo no gi ngeo chon ni anda kanara ba latini tika timeti mo atata twal gin mo nen chalo peti mabe chono gi ngeo chon ni peroti bot ngat mo ni dok dano kare chani ni ka in bene in ngat ma in ber ka ko e dawo ni cha tuju ber ka lo en cha tuju lu diro bene bire ko mi wa in pe bere yero dawo mane ni dawo ka bo pa ma
ni dako pa yo lutero ini meeting agwaki. So no daro bino with all this pressure me konyo ini ka lok tie wa loga in pe bercha dudu ni ka ber ka go daro ini go daro pingo ka gin pe ti ot luong daro ma don we ki bin ki logi mano no ene you mugo ben manu tie kin me mio kon kwede chi ma lok me VHT enini kin ma gen kin ma data wa ni miro ge jing tiki ge med ngeji dok bene ge med kin ma gen ge romo dor dar ma gi ya adul gi tar pa luo ti ka mio kon ma dir me mio puon bot dano me ama mio me menyo pin tar pa luo ti gi tie kin ma nen la mego alra mo wa ni me menyo pin me menyo kama pero tie que me menyo kama lok mau kane tie we dano nen we dano chak nero ni lok karati ka kan mir watin gin mo ka kan wan machal tar pa lu go poro mo po ti ker mo me me mi kit ko ini cento o ti ker me menyo ne we dano nen ka dong dano nano ene dong dano chak ci mana tam ni gin ma be me tar pa lu ci dam miru gi ponji ki dong lok mu kenam gene ene ni la nyutti ma pol kay ndi naro ngar mo do cha ko dong beru kene ngat ma yamu no beri kin dano dong pe o kin dano mege egeni ene la nyut ma nyuru ni pe ko mani ni ba ngatan wa yamu no beri kin dano man no pe o kin dano pingo ene no da chag me tu wich egini tie la nyut mugo tie da mugo gero mugo manoti la mal to twal mado dong ri tere dong nanu ngat mari non pero ge ma peto to madong dano luara eno ni dong nyuru ni gin moni ni peti mabe ti wun machalo dong wun ti do gang makumero wun do miru wun bin menano ni ngat eno ni imio kony bore ikare chare mbere wanu no wanero ke konyo kar ma wan wado ini uno wanero juma do gini muguno ma apo mego yamu or wana uchwal kong lak mach gini kong bon muze moni ni kachane uno ini timme o gin ko gine ke chiri ituom pi kong gine chwal bon mego egini no tim man ena yo ma wan waramo konyo gi joma lugoro waro konyo gi joma uteki we gin go tim no we gin go ben mabe we ho duok enini joma kuman duoko tuo tam yen inno ka ngarimo peke ngarimo mamini ki konyo peke inde bere gi tuo tam ma pol mukero no ini wunyi lu dir mu go no wade Tony bini na hado bini chwal ano do man to ni alan en ma anati kwede ni ma egini ene lok ma do no nyuru ni to tamti ka wonu winyo la dit mo ma lo kumero eno ni noro la nyut eno ni to tamti kai ngat mo ni dong lu to ko gitek ci eruni no nyurni tuo tam dong tie ki dong bene atamu ma gire ma gire dong anatamu ni nyerwan wanong yo jomaten ingeri komkane ni dong ya chuli yam ge waje ni yib nyok romo ma ri wo o we o yib nyok romo mio matien lokeni daro mangi don ni giti experience guri logo giti ngej na pol mangej enuni dong enri wo ma kumberi do we o yib nyok romo mio ni nyiro dong gi mi boto mateno One yamu no one nano, ichao kere no one machiring at Jomadon. Chenda kumbiri ni anka chera nano lok me bidding at Jomadon na tuan. Chi wego jowa matino dong pedong kitidong kano mo en ma agi yib nyokramo ma miuni. That no pegitika missing out. Chi don't transfer of knowledge from the older generation
mechero to the new generation dong tag pien je muen matime bot bulu egini joma dorom wa in ba petem kuma nen yam gin munyo time kuman o we okelo lok eni o we okelo lok eni jemine we no gi linking itwale history gitwale te kwaro we ineni yang mabeni gin enini yam no time gin enini yam la nyute oberu tie chika in pe ini ka ini mede gi ketimo enini la nyute beberu marai pien no gin eni yam wan no ni kitem timma kuman la nyute pol kar beru marai ama kidong ma giri enani miro ben wan mo yam wan siza ngeo yami katolio no wanaro gi gwago jo bado kom kare no yes yam jo madono tuma pola de jaro dini katoli to twale no no lugoro ma jo ma teki to twal ma no don ka gwago gi mo magin to twal pe no gi gwago ge kom kare no wan mero wa yen yo kit me miyo kon kit me gwago jo madon bien jo madon ti no pa to twal per me cham per me tuo kat jo kene wa kaburo ke ken pake ini no karwa romo pori widar madid chi jemi egini wan mir wa roj kit me konyo joma ma gi tuo kidong ma gire enani wan no mir ben po wanen tuo wich ni tuo wich do beru gin mo madong mir wanen ni no gin mo ma right madong tuo wich right chendo wan mir wangeni wa mi kare bod joma watamo ni gin gitigi tuo wich pien dano timo pola de magi ngene wi lobo magu beru gi tuo wich Abraham Lincoln no tigi depression he became the president of the United States Beethoven ka unjo maungeo classical music Beethoven uno tigi bipolar disorder and not only that Michelangelo a great painter and artist uno tigi autism Charles Darwin uno tigi tuo luoro mo gi luone agoraphobia luoro mo mano ti come magin cento kad bed ni no en tigi ki tuo enuni but en was a great person his theory of evolution is not going to die itinane Isaac Newton no tigi bipolar disorder ono benti schizophrenic mabene winyi dwan mogono Albert Einstein ono ti autistic so miro icha kene gin ma wan nero berini tutwale tuo mogo madok lokom autism tuo mogo madok kit gine mogo egini no tie kit gin mo maluba tika nyurune kit kom down magi mamiro wan nen ni kit potential ango madaro enini tikwede pemiro dong wakan gi nge orni eni dong tigi depression eni dong ti schizophrenic eni dong pemiro bedo gi dano eni dong luor dano wan yamo no watiki gene igang botwe karmo wadada no tie la chomo giluonye koroningin nyedo param wajni kai kwode bedong paka ono tie gene tie Rastafarian kind of pange kasizange ono tuye wiyo ma wiye ne gene bedo en kana ke ken pelmene logo mabe cento uno mamaro no maro luone ni ubino yubdero ne uno ngeo log ma yubo te dero ma ka eno tuyo te dero ni ini ngeo ni so ti dero mogo ma jom mogo ma gitigi tuo wich ma giti kwede ma miero wan ni pedong wachi jo wendo ma gitigi tuo wich tutwale tuo wich mogo ma lupe gi tuo wich mete kwar gini manenge wachi woro ki remo gene ni remo kwaro ni chi miero wan nen ni wagwa dano ma kumeno gitigi mich mogo ma wan
ichao kene romo konyo wa makaro chino ana tamu ni ana gik kenyo ana poyo tutual ana poyo Jimmy ana poyo daktari tino kelo mabede da chi bena wajo ni kabi meten ya nyim ni mirwa log enni furwa mede kwede we tara pa luo obet ka menyo kaka ma chol pin ti ye mirwan wa men mirwa nene eno no bero tichwa ma chal tara pa luo me menyo pin we daro nen je mugo mano kane ana tawni ana poyo tema gene benad ma makelo dok ber me miyo chal ka gene ka penyo daktar ana poyo tuto Berutal, Professor, and Ekela Dana in Yang Mabe, Madapian, Ga Korean, Matatime campaign, Kiriwaji Kere, Kadongan, Arma take it to a man, Kitwell bearing a arnyo, Kekano, Kawangdano, and Gimatika team make a mogacan, Dano, Ginana, Konya Pe, Con Kelo War, Con Charo Luen, Con Timo Ganakirin, but Peggy Yenny, you, man, me, Coin Boden, Kainan could Dama taking ping. When no yo me chwal ne ariad wa cher no yo me cham kan kon yat be kon ya wa no to ko me la ke timo gi mane ikin gang ma kelo to ala bene kero yo kwana professor kwan ni jumo timo ga ba be da jama don ma in ka we ngar te to wi ka bene gen ron pie mon ya man mer gen ma ge ya gimana time da gima time an example my budget da my kelo kind professor wadong da kya mana wa o ya gir ma yumatin ana fut pe wa giro panlis abortal bot o ka chenen ngar tigi mo ma mera ma fut pe wa chero ma giro ne na me rob yana tin pe but comments matia negative lemon or to again aramo onye kera kwano kate kama lemon ne but kama leba chul ka ngane o konye ko ar kon bana e but ma fut pe ako chere comments ka ngar ting ma mera ma retiri nane ulto mera ma fut pe ako wa chero ka gero yumatin nam no me chero ko yengo no wang ba ne yano ga tiro ngen da ge yer ye kan no mera wa pe mero mero pero pia maro ben pe no ne kon no kom ka wa but an ka gene eh duak me dano me lulu ya duak dano lok ma Dr. Fredo wajo ni tuo wich rede pere ramo ma ko ngari mo kan lok me stigma kita mon wa ni stigma ni ma ke chimu ki nyero la ngata wie uyo bale ni eno ni premier ki gena ki nyebe kwede ngari mo ko ne loke kita no wa ni umier ki bet chok kwede kite unong gina unong kony unong yat kidong gina u more wia ma jui an bene atemo wacho ayen ribe i community kita bene Paul panel members go wajo professor be wajo ni kita mier wano bet kwede ikin idok pachi kita dano no yangi konye kwede chochon umiero ki roj ki lok me miri matek kita iwinyo ki wajo ni miri matek na dong weko in dong no piema ngom no do tia laro ne lok me chene kuman ka ngari moni tie ki mobile phone moni magene manyen in bene meru enu ne duju gin ma pe gene pe konyo wa umiero ki bed i rom mu pore ki gene ki kitwa umiero ki bed ki gene ki gwake ki kama ki yenyo ye kony wa lo kum gene lokum dini lokum ot lega be romo kelo dano ga kelo ento bene umieri nge ka kwene mai cherie kai yoke maraj kama pasta moni tika gine ka wi umieri bet ki twero ni megine me ki ye pian eno ni pegina bi konyi en lok ma mero no medo ki me lulu ye ana ye eno ana poe mada better that and in meti wa kenyo no niang ngaro pati akwer dini ma megi meti yene ke ken nen ngo meti chero ye pian din egini wen ke nen mo gu yab gan kwan ti gu yab ori yer ti net ka no gen titi yene pete lo ne gi nge ne arlega peti ko pa wen
variat me ker nger keni me cha tuo gang kwan me ker nger keni me mio phone ti lo ne ga me cha wen ti the prospective yo me kon ke chela wen ne ni ka gena mer ariat tema ariat gena mer arlega chwala arlega gena mero gang me ka phone chere nam phone mane no mere ni bet ki ngai wen ngai ai lo wachiro uno waneno comments matie comments pe dumo to algere ke mapol kar wanone pier tekni olto wa work achiel ke viewers na mi noro pier come petia winyo yang petia korne mabe to al wale bene ne olo to ala betie che ber manien ka la tie che dugu ke en ka en ni na mer bere chunita to bichano en ko mer o kara yot tie ma tije ma ko me ke gan kwan pur ma ko bene ke na no kar ben be bien na ben ya chere olo to nyoro wa but ti ma ko me bene now what here on comments na tie ma put pe ya again when no when ken me dollar dog matin um comment ma chill nga Isaac Okelo te very good everyone watching from Kampala actual mod bot jo kla no man le market bul me kar no ke kon lo Kampala no wadi ko wadi lo mani klare gano but pe ba mod bot jo kon wen Harita nyinge ne ni achuri ga chengol ache kilone ngol Achien gol. Achien gol. and Arita wane thinking my in-law I'm thinking my in-law Thanking. is I'm thanking. much late she is working in the part of mental health in Gulu anyway and it tiga pegane ni chala pega ko ni ngat en tia tich ariat Thanking. Take a thanking in-law, my mega thanking Mrs. Plate. Plate. Kaya merko tim wakija cho ga rubun cho gino wo jako kan bala mera ka de ger ga anak wanu bion gina fadom yene cho abbreviate inga mo style ba pa bala ger ko je kana areta o fo mate and areta mate when depression also brings mental illness if you can't control it well la da no ken me wina ta wa ke bana parles na go mi tamie nene ol to no kwene ka ramo no kon ki ye kenen ga ken man time anyeko Evelyn good evening family for chicken bodin and one kere wa de kar man family ano wadwa fo bodin bana para aloyo de ka kwan ni maraj ne no pe ke ko ma ano weng no pero me kwan ano bana weng lonya when a good evening family. Tin down to recognize one dog family. Man, the young ya mother well bene. Ben what you they want tea chain kan. Bongomin taban aboch. Greetings. Fort Boriban or Chalamot. Bosco Oriem. Hey families. Good evening. Please, I join in a little bit, but I am watching live from Kampala, Bukoto. And man area chil matika pala chwal mot jama tinger kenya wang wa foi matek in mationing uneka Alfred AC man AC ne kade dwa ken wa dwa na air conditioning ba no pe en kon no bana poch for doctor I have learned a lot man en yurne ikar training amo yo wari kanye kachinen ga ke man tika time ken ping no oloto ingeo ngo me atima ka kwen ka ro no kon ki ye wa foi matek ne galet uneka eno Bosco Riem, the most difficult situation or depression is so common in marriages. In most cases, stepmothers or fathers, as one of our sisters said. Ofo tamo me pian piertek gamu kana ken mayam nyek me gon nyek wo ge temo kera on mo nga ne angeni kar olto tiek mo be tima ma gen kika kwen ka ro tieno kai nan gaman te teme kom yen bane pe le an ya yen kwen ka rom no kon bi ye wer no pe idi escalate cher way to which
to ga kor maramo joke foot bana waneno man en nga ade ben on diti nyingene alunga kare on diti on up kache nen paluo nya kare ade ben ageni ben alo to alunga kare aneno ka an Mombasa Kenya okay nane alunga len nyinge alunga nyinge nga gene me jaluo kare man jaluo me yeah Kenya man and for chicken jalu me Kenya no for matek nyaditi 12 month nyaditi yeah. Send our greetings to people in Mombasa and for chicken board and for my tuning board kind. Um, Harriet, Harriet put him a true doctor. People with mental illness needs help. Come look and it's all our responsibility in my tea come again. And I know when come around me or coin board juman. Pian yerti can pay ka pay ngayon ngaramo kolo pen and pen ket jirani kabaram gan pen ka in pen mo jirani tinga je pe beri le pe ta le le cha ram eno ne ne penyo kamandra ram no kon ke ye umera and polbe dso polbe dso pol ka archo me le bachule lyric grace konya ka enne fak garam Susan Makana Susan kwan Paul Bagay ne poj ma dit ma da bo Dr. Freddy Dong mi yung ngej ma kilo nyang ma lil ikung to wi leba chulu mi yo lil ma wi na mit ma da poj ma dit bo Bennett ki mi tam du ma tar ko lu nan kom lo ano polbe wo fo mate en mi tama mege en pen peratek ne we recognize ke leba chulo ma Dr. Fredo tiyo kere win chaw ga ne tuone ti ker de toal bor jomo gan matim wa keren inte we ya pen ker pe yabe go we te irate just very little bit ken lare and kere ken no and if when my bay madam I tell me about what I agree with you DSO Polbe Okot James Palubaya Palubaya baya Okot no thank you all from Juba actual mot bot jomati Juba no we're gonna alter what to my Juba ti when my be now comments but on the 12 and fun matino chero wati to you chere wichate where no church pian ke we cho gena no ke waje go there is a replacement well better for chicken tin kan animat and for when do board on panelist ben pian o kwan karo mego me bero ka chil kidana me bian ka nyaw tam ko bero wari do maram karo chawario cho ya dek ya po mer o ya dek do now me girone ka che onen narati ma wade me agire amiotal bodo pidakera ario ke nuju wak no wachiro ner ke medoro do matino panelist so mama dwa hotel boru weng tam tima mia bon luak ma gire pe yumatin tam to twal tin pelo tin le wan wa ya ki pon ki winyo lok ma bejo ma wono kelo to twal wa po en dakta free ubino ki mukele wa lok en ki to twale la ditti kon wa po in to twal ki titi ka kupo kere tar pa lu ki daktar ma papa nyo ki joma tiki ngeji yo ma papa wa po to twal me bini kinwa ki la dit ben tema me konyo wan benat be la tin pa o buang die la tena me de kere pe ol kedwa ka ki yo nonge ma ki ram o ri cher me de ki konyo wa ne wa ko tijo dok ma yoto wan po e twal po e un wen lu tene je ma un tiga ti mane pa yenge yo wan po e un lo ko mo ken ma pon dong pe ko le ko dong yot kom ka dok wa ka bi ta bi ni wa nen da o po e better angere chabet manian we mere kere log me dene ana me ke dwa leve mone suicide ma Dr. Opio Nicholas en man be mere ko re pene we doctor mati teach
Gulu Referral Hospital in mental institution section. So it's a bit manian no Dr. Pio Nicholas tie kamero ngejene in my tik kamoy ken kono kachene tik ngej kuri man bene me konyo dano wer no dano po away that extent me mo ta me me kwanya ko ma mege no olto nene e biano e cho ngo matie wer ben mi ta men o bo dano pen per te kache we konye e kenwa ma pudong pa ya giro wa kwan comments en ne ro yor tema papa blaniero kete te wa thanks star palu I'm watching from South Arabia Saudi Arabia eno Forge can bought in my tea Saudi Arabia and now down to my Paul Matia tea Saudi Arabia which all forge Timot Boru Duju Moro Mego Bena Okay, Mary Ahol to very good evening, brothers, sisters, mothers, and father. I'm late from for the good conversation, but I can keep up with the end. Greeting from Denmark. Fojiken. Away tar paluchi menyo kamoyken. Tar ene menyo leng mo petem Denmark ko Saudi Arabia kwene weng na watie. Nani which will ngej bot yo can go subscribe in YouTube channel where go no ngej matie bana. Lanyerate when I came late here. I don't know what happened here. Lamera anet nan wake Facebook video en gar po warujo gar ke Facebook bana but ma per ta ke share YouTube channel. Ke share YouTube search mer by name Tar Paluo TV. Chi gawa bikarie cha ke magamu karchane ke magario tutuale karawachi kere weng rio kore pa o we gimatine. So iramo neno yuma mego matine tie ko kuno ma iram chal ke ya chere para na wa ya gire. Now ujowa chawa cher katumo anani wadolo dog matin ke ter wa yo machwin ma mio bot dikon me ter wa chwin wa wanen ken me dolo dog matin Dr. Alfred Banya Be po. Be walego. Nying won wo ti tu maleng amen. La chwej wana kwai wa pare da wa kori wa poi pe yup matin walego ni ilek lutichi magatiu ma konyo joma teke tuo wich. Tirane lutich ma megi matie paju kwija ma Dr. Freddy kiluware weng ikony kogi. Wan ma utie kany bene ikonywa menyang kit gina ngo ma ene mir ni wan utim me konyo neno ni lok me puony ukere kin dano ukonyo dano walego ni kita waket kwede kany ikonywa iwo matin wek diri ka wacho kirieko kiteko matiyo tichi walego man weng inying in wod pala chwej Yesu Kristo mala twewa amen. Man don kalawa ya giri ma yumatin o for in mater me ba nano ya chame o ya giri nane ino kar me sharing video mana o bodjo mukane kwan kar me subscribe YouTube channel megwa ke channel mukane matie o Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram no weng watie kono nane no kar me kube kono weng wachwala foj boru o maga wunda cha dek manien pe yum kema biel bye bye wono Better go away, do you?